Etwa ne ho ewo Onua TV na won so be bia wo bia no wanya bi ahwe Facebook Akoma 87.9 FM like your page no na eja wo comments no ewo ho na afa bomodi ansa wo be share programs no ede amaye share efama yekoso a na share na emaye more likes na bibia entumi enye kama YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe your page no na emia notification bell no so so you get notified share ma afofro so entumi enya bi enhwe wonua edema onua no na wonua bo wonua battery semedema wa onso efama onua na bibia entumi entutom ni entretre program no entaban musa so what you say TikTok make us say girl shot it and afa yamame Evelyn on the baby UK ohobio wasema ko Facebook wa mitretua YouTube wa mitretua TikTok onso mitretua na je se wono de Akoma mu Nsem dwumade na fa ne se rapture anu nti no wode ato baby abi Evelyn etwa prisa wi nyame nhyira sister Hati mi amenua Hati Frempon mame papa bi Brian mame papa bi yenum se Henry mame papa bi yenum se bibia boko sister Diana Frempon yenum se nyame adom nso ho ye Gucci mama na what is saying Gucci mama yenum se bibia obi no nso ho ye sister Sarah and a face yamenua ba Jenny na pom to say sister Sarah also minimum say ohun ye papa ye Germany mi ankasa me papa Mr. Bosom pem be na minimum say one mommy Mavic minimum say monso obia ho ye Germany na mubutuo no kwasem na mi amenua ba sister Jimaima Kwenu amono jamfu wa papa bi amono bete wonka che ukodru ye uba Ghana udwane jame ukodru yenso mente wonka nti ya mame hunu se wo ho papa Mr. Paul Mr. Noche omunyina wo muta yachi ediemu eden pa abena jen ene ne nuanom test wo hye ho de mame te wonka Teresa me te wonka che menim se woni ye ba half cast no munyina mo ho na je se edom no edoso papa ye kai munyina ye kai obibia nti wonso ba bia wo bia no wo fa kwata mo original Nigeria mo ene onemo o menim so bia hye ho nyame onkoso enshameden Marcos Ishmael Haywood ebomi chidom nya dontre nana ya ede ko Facebook YouTube nana kria koko ewa ha evangelist Samuel Mensa wa ha ane so ewa ha team no solid obi atnase enu nti songon ni yakoya nim oba mame mo ha wi mame kwakore nam na aka wosimu a onu sanka yi wo afia de kama to so na wo be yusim ni agu ya so o te say me adom pacho me ho ye o man ti won kasa no pacho na monzo ye nyame adom ya ho ye so oteme kapa ye on se de mi bubom no me pese bubom sa de mame udin pacho medin di ladi adi ladi Sule ladi efri hena bai pacho me firi Grobe na ati so sesi a Aduato okay area Sule ladi yeti o pacho enra na start ye na mejina baby ameka eburo na asem no Akoma FM enti me wo ye no pacho me start pacho you start kra me start kra me pacho me ne be ma bi na ewo ho pacho odia ahen pacho me no wo ho ye ko be 5 years 4 years apa ho ne me yale misisi ye me ya ana me ka kire se misisi ye me ya no ka se ka sa de membla no nim doctor bi wo omo honom abo akwan no so odi mi be ko ho ana me ko no ho na me de ne mete afro nkonta ana me ba no ho ono odi mi ko hospital honom no me kwa ino mo hwe misisi no mu ana me san ka kire o mo se aya na me ya se ye me ya bibi didem wo honom didenden ana doctor ne se ka sa de je se omo di mi ko ye scan no ma hwe se ye den ne da so ana kura omo di mi ko ye no so no omo ko ye scan omo se ye fibroid ne da so on se de pa cha omo se ye fibroid into doctor ne ka se obama ma eduro ama mako no misisi ne be ja fibroid no so ebe na no ahono mu ana
o ma me duro so ka so obeje 9 million inti se minisika de embetua ne 3 million ya na ma betua ne 3 million be 3 times na asana o ma duro na makonum be bosom ne ni nyina be ko misisi ne be ko we no so be nane favorite no so be nane see you ente meji aduro na amedi ko fie no me so metu me ko kwan so me ko nof e ko fa eburo ana millet midi mana akra me ko ton ente me ko dur fie no na me customers ne fle me say amelie niama sa wo ye peniema ana me so me ka kira ho me say me so me hu mfa me ana me so ma ko hospital abayi ana me say amelie we de extra wa yere ho na ma ye niama ana me say ka sa de a chen just me san ko hospital ho na makoko chire mfi so doctor no so pese me numa du atu aso nje bia sama numa du atu aso sa na opene enye ni die sa enti me kwa na me ko bo doctor na ma ne doctor ni say sa de se mbe ko no ton de just me tua 9 million ni na ansa na wa hihye aduro na ama me enti me ko ne me ko chakura mbe numa ma na duru bosom na ope no se duru ho no me de me sisi ne be jae me fabrot no so be nane ana me de metua 6 million ne kan ho na ye 9 million ana wo hye eduro ne ma me na me de koye me de koye ama ye duro ma minu maduro no afo no so omumu ma me bibiduro bi ana me so me yusu sa duro ne kan ho Akoma efe me ya ade na omo kan se be na ne enane eda so ho de dende me kan na omo se o aye bia eduro ne na me nnum no aye dan ya be na ne so ye nane intesa na obi nso ye wo osofo bi wo ye ho no so ekwan wa oho de omudi sefa ye sefa na ye sesa ansa na ye kwa omukurom ho ana obi ka kire me se osofo nso ya ade pa ana me ka kire me bla wo moto me wo faba wo moto ana ori moto no fa me ana ye kwa ho no ye kwa ho no obo mpa ye mamia ana me ka se me sa ya na bibi esema sese ana osofo nso no wanka se wahu na ade no aka wono nko ade na kan yemfa nko hospital ne nko hwe se den inte memfa nko me kodur fie a memfa nko ano kure so ye beduru anwumble kwan wa pa inte ye beduru anwumble de chen no ano papa na me de me ye den me fa so ana me di ko hospital me kwa kasa ya na doctor na kula asere ana me se ayesa me bu Nsem na me nsa na me bu no aye nketenkete na aya na ade ne dama mese aya me ya me aso na ya dedende so mananti ya o mo say ya fabro me ko twa pictures kura wo kuma so o mo say ya fabro ana doctor ne say ka sa de me nko na o mo san ko twa scan ne bio enti me kwa ya na mo ko twa scan na o mo say aya Nsem enye fabro aho na mitia me say ana doctor ne say aden ana me ka omo twa scan na omo ma wuhunu wo hwe bi hu se enipa na da wo ye omo ka kire me se me hwe omo twa scan omo ka kire me se me hwe ana me hwe na me de na me hu ni ye ana me ka se me de me hu ni ye no mo se so hu ni ye o aye nipa se ye me kuro mfuo omo se me hu ni ye o aye nipa na we nya fa abrotu into omo ka sa na ja me ji papers na me di ko ma doctor ne sai Nsem na wo so into doctor ne ka sa na metia ma na doctor ne sa aden na mene be ma na ye wo ho no aden onye mo ho ade na etesen ana me say no kura mene be ma ne de onye mo ho ade so mene no na ete mom so the anti na metia ma say ne minim say ya yale into me ba ya mo ka say Nsem no manya 6 months no kura mpo no esa ye mo wanwa Nsem 6 months ana me kita minimum fa aboduru ana doctor ne say an so o mo say ya fabric de wo de wa ba ha aye Nsem ahono mo ana me de me ko ye na me ko fle be me na ka kire me me say we de o da nyame ase o say we de me da nyame ase o say aye yale ya wo di akọ mo hospital hono ma o mo kan say ye Nsem ne me da nyame ase na me kura me ni ba wo ho so wo be wo de so wo se wo be wo de wo na me de me kura me ni ba ana me sa so ni ba de me kura me so me wo ba na me de me ba ya ba akopɛ nti so wo be hwɛ me nko ade me de mbe ye den mbe wo ana so hwɛ de o be hwɛ me 6 months no o ka sa na o e feel hono mo ha de ko 7 months no me fle no ha oh
me chop money 30 cities ni de nyame say yanka no kora o di mami 30 cities no sen me no send o da bia na na wotwe de bia daily no send o 30 cities no send me 30 cities no eno de na o de ba ono de na o sen nyame say yanka no kora no sen 30 cities no inti say me catch na say me call hospital a o mami sika mami ko a ono de na o fa mami ono de o mami so me plan sa o mami inta ya sa na me so me yeden me too much say fi say me ko na me plan on fa mami obi a wo ye say anya fibroid no wo nim say na ni age ase wo benya ba no ono an kasa ni age no aye ma wanwon po ono an kasa ni age no me plan say me ko hospital a sika ni de on sen no say o de me nko na obesen enu ano no on sen da sa kwa pem time me ko wo inti me time so say me ko wo no na me ka chen say me say dia adiere yam no me time so me ko me hwe na mbewo inti ya me flower kan sika sema wo mame na we die me ko doctor ko wo me srawo sika die pepe bi to hono na wo ko wo die onu dia ya na ye sika sem e wo nko ade ye sika sem inti me srawa ana o si yo wan kate de bo so yo wate ana wa kate ko no inti me ko du hospital hono ma nyankopon bua me ko o ka 3 o'clock na die ne start me so me ko wo be 11:30 no inti me ko wo wie na me fle no ana me ka chance me se nyankopon aya ato o hye wo ma wo awie inti sika no media misuru o sika wo dim hospital for the omo de on bejo omo sika o inti me sra wa ye operation na pacho de okay ama ye no operation no ka se ya kasa de o san ka kire me se yo ana wakate no ko me da hono mo ama ade chen ya wan fele me bisa me se na ho te ade chen ya kula wan fele me masan fele me biom sa o sa na oka ana media me ya de me pay me sika ana me tu hospital be no o bisa me se ayesen ana media me ka say 7 million anyumbile no ana me fele no o bisa me se ka ne be yesa ana me say 7 million enu ano wan fi me intade chen na media me ya den me fele na sa na oka and that can be 7 million. O see you na akate phone. Me just na e can ye 7 million. 7 million. Hospital bill na 7 million. Inte me ka ya na o see you na wakate ko no. Into aya sa na me so meja. Sisi ya omo bisa na me say me sisi nko ana nya sa me hwe nya me ya. Ono me say aka sisi nko ade sisi ni de na aya me ya deda nti. Aka no nko ade on be ma mo kwan ya mama ye den. Akofie. Ana mo ma me kwan. Ana me de me peska. Ana me de tuama doctors for no. Ana me pay me ka na me ko fie. Me ko fie na me ko dur fie na me se sia de ma ba fie ye ya no afo ya ba fie ya na eburo ana ya ye to na ye yi hu na ya yam na ye de asi hu na ye de katuo e di maw nti se wo be pesika na ye nto eburo no ona o ka se yo wate obisa me se boto na ye sen ana me ka se boto na ye afe na eburo foforo aba nti boto na de aye 4 million ona se 4 million de onya obenya 2 million adi mama to oburu no eh bia mbedi bottle half na ko wie ne de na wanya full ayere amma me na mato de siwo ana me see you wan sen ne sa aburo ne sika na wan sen ne ana me see you ma inti me wo ba fie ni 3 days ana me san fele ne say wo so na wo ma me duane enam nso a me de be ye duane wo ma me ana wo say ya sen akoko de bia so bi say yesen o o say akoko ne bo yesen ana me say confirm ne die ay 100 cedis na akoko ne die ay 70 ono so obema misika mama to akoko ana me see you inta akoko ne die yankopon say yen kan no kre akoko ne 700 ne die o sen ne me o sen me 700 o sen 700 ne say 7 million and 70 cedis 70 cedis pacho 70 cedis o sen 70 cedis ne say menjin to akoko no into sene 70 cities me wo ya 3 days no sene 70 cities no into adi chen ya 4 days no na me san fela na ka chen se a wa sene 70 cities no yero ho an sene aburo ni sika no se yo obesen wan sene inti e wo ho sa be ye bosomo baako na 1 week ono no wan kasa ko to samena ono wan kasa to samena baako 5 ono to amu socket baako ono to ombo socket no so baako ana to ba hele baako 4 ana odi ama 87.9 o se ne dan fo bi eye okọ ye kurom hoba ana odi mane mate fu ne se o mo famble
into flame say wa mani niema wo mbeko okoyi ana me say wa mani niema ono say an ono di mate ne na mama me inte mate ne wankasa beduru ya hono niema de okoje niema ne de makoje niema ne de makoje ye makoje sa niema no e wo ho a be bosumu mienu no be 3 weeks san beto so no o santo se sa wa ne bi o so to 50 cedis ana to sa me na so ba ko 5 ana to ba yele oni de on to mo to ba yele ana o san di sen ne me enti be tu bosumu mienu no o san sen ne me sa niema ne bi ana me san kwaje ye enti etu ho no mo na akwala ne ne ho mfa ne bosumu mienu na akwala ne ho mfa no ana o mo se kutre bi menyam no kutre bi afa me so nti just say yes adru no me fla na ka kire so on send me sika so oni sika mpo de o de on send me 50 cedis ne me mfa ma omo na omo ye na ejaya sa ka ne so ono so yenda me so onyem no kutre fa wo so o se me omo se menyam no akwale no so adodo nti na yale bia na omo ka omo se menyam ne kutre eforo me so onyem hu sa kutre foro me so anokure so sa tam no na me de na minim sa ya fa abro 20 nti na minim sa ya yinsen nti ya sa na me ka so oni sika kurampo de o de o ma me 50 cedis na me famma edurofu no omo ye ne akwala ni ne yale ne jaya e ka ne de o de engina me so na mbetua ne kakra yankopon bebu ame me ka yo wanse ne 50 cedis no etwom ana me sister ba e ba ya ifolo ana me sister fir kumasa ha me sister kokone no odi michi baye no o fir kumasa ha ba oba no ana okoko kra ne so oba pachi ana okoko ka kire me sister ne so oba ana me sister kokko kire no ka kire se sa de obe mane niema ade ama ne nua no ana me sister see you ana obi se me sister se me be so de da me me sister se achinechi ana oto niema oto amon ana oto ba yele baako fo ona odi mane me sister ana me sister di blame onu de me sister di blame ma me giye onu de me giye enti me sister ba ye no onu ni chi no me ba ne yale ye me sister di ba ye no e chi no me ba ne yale ye ama ye di akwale no koto hospital ye di moja si akwala no so ma fla na ka chila ne se si a me ba ne yale ye di moja si akwala no so inti me pawo chow so wo sika de bua me kakra na we de me minister me sesi a wonim se me yadwuma na me yale a me sisu no ama me se sika inti sesi a de me ho awe me sika biom inti akwala ne sen ne me sika ana o ka kire me so me so ale ya me sika sem we de me bua ye mfa moja bia mfa nsi akwala no so ahona na esfo ne ka se ka sa de amelia twa sa akwala ne yedi moja si no so o de twa ne fa sen ne be ma no ono no obeji adi se aye no kure ana me say se si abe ma no nketa touch inte se me twakura menya enfansen ne mane yeyie ana ne esfuo ne se ono nko ana esa asem ne nka yesa na nka wotwa anokura se be ma no wansen ne misika no wansen ne was from concern the same media me ka se sika se omo nya anja aye inte media omo dia moja ne gu akwala no so no ana me say na nka onpe kakra mpo ma me branda fato ho in case omo yen sika wayi bia ma wo mo pacho han inte me ka no o ka kire me say me bua me pesika ne nti na me kasa ana me say me pesika ne nti na me kasa na akwala so yale ya na wo kwatwa antro se akwala nyale na wa kwatwa antro se akwala ne yale na wo gi sa sika na me say abla aden na wo ya me sa wonim say me no wonam na nye sika nti na me no me ntata wo sika na aden nti na wo ha me sa ohono mo ana wakate ko no Akoma FM 87.9 inte firu hono mo ana me me pe me sika na me di akwala no he fa na pe sika no because sabre na onya adwuma sa tam ne de na me sisi ne de na me nye hwe me bla me wa fa ba no me wa fa ba no ho na me ko bo obosia no inti sa sika ne de na ya 4.5 ya wie bibia ya se sika ne na ya 4.5 ana me wa fa ba no etua ye a me wa fa ba no tua na ya ba fie afedi ya sa akwala ne yale ne me ka kire no ha ho ono de onfi akwala ne yale bia na me fle ne ka kire no ha onfi inti kwa ba ya 9 months no na afedi me fle be ma na ahena no wakata me fle no me so afedi na me chop money 36 no kura ma biem otimi money duru be ya 5 days 4 days na afedi no say 50 cities ana me say sesi a efie na me wom na metua ka ni water bill metua
light bill mitua water bill ne light bill wo se wo mfa ho na 36 na wo mama no ono bia na me bra ho na me hwa so di tua sesi a wo wate so kura wo ye the 4 days 50 cities and afedi wo person wo ye the 1 week 50 obi a wa wo fofra kura no so kura ho nye den na won so kura wo sisi won so yare ye sisi a chia mintimi nante me say adan bla adan na wo person wo ye me sa asama be free unum me kura manum hu kura say me no ofni awale oh me no ofni akwo adan wo ye dey try be wo fantini ono ye fantini I try inta sama wakati wudi manunu hu kura say me no ofni akoko na me say wanunu hu say wo no ofni akoko no ofni ni waya woden sisi a wo kasa na me ma ya woden manyinse wo mama hwi mia na me ko eba say ebisa wo say oba nyima yetua san ma no ko hospital a wontimi nka sisi a wo ye te say me disika tata sika sem be na me tata efisa me fa me yefun say ma ba be wo ye den na wo ye to akwala ni ma san na me wo say da afadi ya me fila won so ha na wakate ko no me kan so na wasan ka kire me say wanunu say wonu no ofnia wo ahonom de na me bra bu afu ana me bra say kasa me wafa ba ne o say kasa de o de me jai na sa sem we de enya be ma we de ono de on te bi da so be ma on wo da na sesi yankopon adom okọ 50 years o on wo da ne akola we na ye ne pa na what me afla ne say hospital be ro so on tua akola ne yare na wo kana afedi asama be fidi nu say wanunu say ono no fnia wo de na party say akola no mpe ade wo na do ho ko hye no ada hye ana wono ana say wo pe ma jai bra obre en na my sister kokon no ho odi asam no ko ma my sister kokon na san na my sister kokon na kan na asam ne ti ase me wa fa ba ne kan sa ne me su yo se me nya abotre na ade aba ma ne ye ne de onu de hu bu danti me nja ma bibianka na aja ana me so me ye de me jaye enti me sister firi kuma sa ba ye na ana o kan asesi ade sa na de no koye ne se ka onu nko ade na nka me mbla kuma ase sesi ame na me ye dwuma ana sesi ame fle ba ma na no kateme me fle no kateme sesi ala itso ame ana mbetua water bill me ana mbetua enti se ka sa ade me sesa me niam na me mbla ana me sister se me kura ye na wanwa kula se yin se na ba ye na man famba one found my man famba kuma ase ana me di atna ha me brese ana me se e ba ye na me ka kire no o ka chem se me nya abotre ana me kura se so wo se me nya abotre de wo de ma me ntra ha na me ye duru kakra e ko du sa tam na ma ye na ma ba inte dina sam no kura man famba sika na o je 20 million ba han dan ni na se mo wo ho no e na wo frɛ wo some time waso na me wo ho no na me fie na metimu no omo beto asa afro nkonta omo beto sa asa no into omo be bubu ye horom no na ye taabodan ana mache ana matram into omo ba be bubu ho aye omo ade into fiola ne nimu no ana fiola ne ka kire ne se on be sesa memeniema no no nko no horom na omo abeto ahorom no omo be bubu omo be se niema no o ahonom ana ofle me ka kire me ana me ka chense so wonim se me kura me ka se mo fie ono o mo fie ono no o mo titi fie o mo ya basa mbe man ko ana ete fie ho nti me kura na me ni nka o fie ho nti me ka sa me no kura be yie ya just o ko pe baby ma me no ntina nto ka sa na me se ka sa de ko pe baby ne sesam ne ma na ye den egu mfa nkoku ana o ka kira me so no niska nti susu na ya na kakra no se mbanya de na nka menji sa susu ni sika no na me mfa ma no ana me se susu ni sika ne de wo nim se yetimi flower se 1 week tua na wo se wo de wo ni sika ntemia na me gina so na me ye enti wo ne na etu susu na me no na etu susu me se so onye 50 cedis na me so manya bia na eri akoye 1 week bia 100 cedis ne sa na ye ana o ka kire me se sa de ye jasa me pesika no no de so wo sika wo be han dan ya de me niam na gum de onya ana me si ana me ko ka kire susu ko no mo ma me 20 million ana me di asen no so waje dan no waje dan na di dan na to honom ana wasesa meniama ne di begu abonte ne meniama no gu bebi ba wo fe susu bebi amutu susu nani kumase bebi amutu susu na wono into no for no ma na meje sika na medi asen ne be ma no say eya wu susu a wato nya we ne be ma no aya me ne be ma no no sa na ote no wotimi fla ne so onsen ne sika no o ka kira wo so oni sika inta tama ope ona odi ma inte na me ya na me forso
to aso enti na mia na me force ema susunu ekoso na nkaka onu nkwa na nkoso na nka load na nka omo mfa maye fi so ebetumi aduru week be 2 weeks na wo fele na okacha say ejuma ya obeye den yaye enti timi dur sa no so onisika enti mia na me force mo ho ana me tu susu enti o kan na me ko ka kire susu fo na omo ma me 20 million ana me de sen no so odi age dan so nfa nje da me de menim enti eya sa na me fin of o ka so ma me sika no me ka so ma me lord fe na o ka say mentwen sa akodur 1 year 2 months no ana me sister say debi ayes ana ete sa akwala ni oni papa nti wunya 1 year 2 months e wo silem o so on say ne me sika ma fle no so on say ne afede me fle no wakate me call no me fle ne bia na wakate call no o peke no hu say ya me na wakate call no inta yes ana me sister kokko no e sen ne me fa na dan no ko han de ha cho me ba se dan na wakwa han dan no ana odi ato hodom na wasasa me niam na begu baby na fa kwa dan no ho ye wamfa me niam na nkwa dan no en wa han na dan wa han dan na eko ana me niam na so da baby odi me niam na ko ni fie so odi akogu baby basa niam bibira yira inte me sister say ni me sika na me ba ye no ada me bedur na wonyi susu sika ni bi mfa enya lorry fe enko mutu susu watumi akoyi 2000 edi ama be ma no se onfa nko handan eju niam ngumti die ne se ho kwan se wo be yi susu ni bi dia ye lorry fa abeku me pa chewo ayesa ne be ma ne wantua wambua me ma ye ntua nko yenim into 20 million na ma je ye no se me se me san ba je bia wanhwe ye ka ne be dane ka ne be ye bibre e ba mi ntimi mboje bosia ye je bosia aye bosia enye sika na ye tua to honom sika na ye je ye aye bosia na me je ye ente me so ne me suro se be ma no ombua me ma ye ntua ne ntentem ente se me kwa chia esa nka ho a aye bia na kokko ye bibre na omo ba abeche me se wo wanye a ombeche ente ono no de ne me suro ente 5 million we de ne me sister na ye sen ne me o se sa na de ne kwa ye ne de wo de menje na me mbla so o se obema me sika matimi akoje okoye meje ye ana me baaye sa de na me besi kuma so no me besi ne fie ho no oba no oni ho no wa pie omo wa bebi wo na omo group nu mu omo wi omo nu mu yi enti na me ka se fie ho no ne menim je no be ma no mu wi be ma no omo doso ho na omo nu mu yi ukuru onti dia wona na wo ye no onu mu yi ne bi patron ai ma na wo nu so onu mu wi breban media first na o hia mo no ni wi nu mu no ne enya den inte me metu no fo so onja wi nu no na chese wo hia ne nyina na nu so onu mu wi no me hia na be ye bosom miensa di ko no na afedie no o ba no cent no ne mete cent no onu no firi ni fie ho ba me ho sa me ne mete afon konta into nu no firi abu akwa ba afon konta ne mete cent no inta bosom miensa di ko na me bisa ne se na bla adentina sa cent we wo ho ono se Amelia ya na boys die ya kwatena boys ne ntwen na ya twetwe ya ono tumi kai patwan obi a okọ 50 years onya 50 years okọ 50 years okọ 50 years and there be time wo hia no na no okọ 50 years ana asesia mo okọ 50 years and na so age yesan me mo 34 years and na o catch us say okọ boys na no omo twen kakra sa patwan sa no we one boys na twi patwa into okan ye na me say bra wo be ja na we de embua wo kina wo nya akwala na we de wo di we kwan o so omo fie o boys na ya omo ye na ono so akwaje bi na me say jai we de embua we de jai ono so Amelia so wo tumu fo say me ja de be ja fi say me pew minim say sa man jai a wo be fa sa de no ho ayeden na jai enti de bia na me no kasa wo sa asem no into ojaye into ojaye so wanja kura ada me be kofie no mente cent no ada beba no onom ada obeba me honom so no mente cent no oba honom so no enti ya sa ne na ja okwaye den dan no oyi ni amane to honom inte me kan ye me say sa na mo fie hote ne mempe inte me ne wo kura be yi aja so ko han dan into o sa me ni amane gu fo egu baby a wakwa gidan me ba ye be 3 days mu se maame bi maame na me ka so no hwehwe wono maame peyi mu bi oyi akola wanyini pa mu se maame ne edi me report ye aduane
ma hwehwe me niema mo oil kase ne bi ni African queen ne bi bre me hwe me niema ne bi bre blender ye di yam toast dia ye di nuan so hyi ni nyina ayela we cylinder ye di nu aduane manhu ana me say me niema na udi to yemfa ana wankasa na opie ye enti me kohwehwe ma fie honom nyina ana me so kohwe ko na bi ana fitire ne niema bi so na me kasa me say bla we de wo bekum yo wa Jessica hadan sisa me niema no kogu dan no me ne hwe baby a wodi me niema no gu ne me niema na ya basa ase sisi a no na me ba ya me hwehwe niema ye mi hu ne 3 days time no ana ma me biro ne say o say Amelia o de aya na wo kasa be ma no hu sei ne sei enya be ma no o ana me say auntie me pacho enya be ma ne ye hwan o say ai na eniema ne ehye edan bi wo honom aye toilet and bath na toilet ni de o man ye nti omu di ye dan ketua bi obi pekola otimi dem nti omu sesa wuniama no ko ho na bla na obo ma so ma me to fam na ye fe no red no o ya okuram ni maam ne na ye ka kire ma o say red na yi wuniama no gu abonte so obi pe dan ahan ana red na yi niama no gu abonte ana me say auntie say red ko da yi niama no gu abonte ya so wa be ma na Jessica wa me ho so ahan dan nti na nko onye den sesa niama no ko dan no ho ye nesesi adan no wa Jessica han dan ne yayi me niama agu abonte na wa ma niama no gu abonte nesesi a me ba yi niama bibire na ayera yi ana ma me se me nya abotere na wodi me se ma me ne ye okuna hempna minim enti ma me ka sa na me de me ye de me ka se yo me sa ya dan ya se be ma na be ba no se be ma na ba o de ma me ka se na me ma me ka hwe me njai na me no ankasa inte maam no kura kira me say me nkọ red ne honom no na me chance ne bi wo ho inte me kọ red no honom no ono so obuabua ne chance ho inte me kọ ne chance ne ya dada ana me ka chance me say ante me chance ni no ho me kọ ne chance ne ya dada me die ne ya dada no say aye bi a wa fa use no maam no o say aye bi a red a fa chance no ma use no nti na ya dada ana me say de bi minim me chance so obi fa me chance kura na ya dada minim ho we die anya me de ana o see you ana o say cylinder maam na esan kan o say cylinder no ana ya make cylinder na asem no red ne ba me mbisa no ana me say ante obi aba me mbisa no ti say red ne me wa ha ne me nim red aya den na me kunu sesa niema bedugu hono mo a na wo sesa gu abonte ya na afede wo sesa me niema wonye me busia ni wonye me hwe ne niema gu ho na wo sesa me say maam we de me nti ase ada na obi niema gu hono mo na wo sesa ana me ka kira maam no sa na maam no si yo nto ya sa na me kunu ba ya na me bisa me kunu se me se me ba ya me niema bibre me hu se si ya me niema na ebi won yemfa o se boys ne ba na wa bisa ana me boys ne ho boys na ya red on na dan fofuo na o motifie no ana me sa boys ne ba na wo bisa o me se me se wo kura wa nya ade o hwe ba bia me niema gu no hwe ba bia wo wa Jessica ko gitan ne se sa ko gu we ne se ya wa ma na gu ho a o mu yi no rough na wono ne dan na no wadam no ntumi nsesa wo niema ne ne dabre nso wo so obesesa niema no so on sesa ngu ba bia ono da no dabre wo ho pa dabre wo so obetimi asesa me niema no kogu so boy no boy ne pese okumi na nyame na eyi mi wan sesa niema no nkonkogu ho wan sesa niema no nkonkogu wa sesa niema no gu abonte ama niema ne da abonte into ka se boys ne beba no anam se me see you boys ne beba into boys ne ba ye anwumble be 8 no ana me ka kina se me say boss na ba wa bisa o say me nya abotre no be bisa o suro boys no boss na o motifie no red na me kan red ne be 21 and 22 years so o suro sa red ne be ti se bibi o mo isa no a kokoko chai o suro sa boy no enti me ka sa na no say o de me nya abotre no be bisa me nya abotre o be bisa no enti me so me ba no me ka se me sisi na me di be kwaji enti me sole a na me pe bibi dia kan nsu ahye me ntimi ndwale nsu onwunu enti tambia me nuwa nsu hye ana me dwale enti de chen na okọ adwuma no ne de chen na o san ba fi na me se bla wonim sa wo ye me pa enti wo ba ye de na wo ne be ma no na wo eda e wo ba bia me ma no go na first na wo se wo ntena wo na me ba ye na me be si ho no no okay na one kan so wo ma ne han dan ma wa mana han de ama me mana han dan ma ntu ba wo ma ne kwakire wo edan no han ye me ka so nkwakire ma kula ne ompe so obekọ kwakire ma na ye den ma no
okachire me say afi na obeto carpet akọ se dan ni o okachire o ankọ echire kura ansa na okachire me wankọ me fit no of buy no me kan dan na sam wankọ okachire me say me nya abotere na dan no nya wie ye omo ba ya light ana carpet afi no okosire fofra na ana ye ayi uncompleted house no bi de man no say wo opebi ahan wo de ma han no kasa akire obi dan a ewo ho a wo han de light ene bibi obi na atu afiri mu ena wo kwa akotem ti bibi a wo mu into kasa ne me say bla na aden me bisa wade a wo say ne say me bisa wade a wo say ne say na dan ya wo han de dada wo afi na wo be kokọ ya carpet me say wunim say me ba ha no me ko hospital me njore nsuo nwunu cylinder ne nso no me pe cylinder ne ni di nua nsuo adi adwale wunim say me ko ntem ji wo ko a wo just wo ko ntem wo an ko ntem a wo mba fie ntem nti we dia me sere wa shisha cylinder na sa nti me ka cylinder na sa me che be ko be wa wi na boy no so ti wo boy no so no te pa say me ka cylinder na sa so boy no so mfi mi boy no so on fi me say me ka cylinder nti dakoro na mapie aba no ana me hu say cylinder ne da ho ana me say me say cylinder we so firi na ebe da ha say me share ya na ya me cylinder no ana me peja cylinder ne boko na me di ko dem me di ko to dem na boy we dey nya cylinder na sem no wakwa aba edie na asie sesi amakwa cylinder na yi no ho ache do sesi amakwa aba no ye si ni say e ko fa cylinder na sem ana me kasa wo fi ha na boy or red no edi atime nim o say me makoka say wakofa me cylinder into di atime nim wo fi yo into ono maame no ko ye baako onde ma bia maame na aberewa no enti dakoro ana me kan ye me say me dia minim be ma ne me bisa ne samena on fi okoba ne me bisa se me pesika to samena on mame enti so wo mpena wo baby na wo ya me sa de me dia mentimi hu ade a me pene se she me na akwala no so wo mpeme a akwala ne de aya wo ba she akwala wo dia akwala ne free srem ba no wanya sen akwala ne me di free srem ba na wanya wan say 1 year 2 months na me di fit srem ba okay na oba ye no be ma ne akwada na setre mu net sen wo jeje ne ba wo so ne mu wo de na bo ne bo wo de na pie kakra wo wo so ne mu obo a o ne di agro me so oba say be ma ne firi juma ba na me na akwala ne te ho no mu a na maame no red ne to hono mu a aho na media hu se ope maame no na maame no red ne to hono mu a akwala ne hia no wa pia akwala no no wa pia akwala na akwala na to fom na akwala wo no nya wa hu no ya wo be hu no na wanya afe ne bosumi mienu no on penasem afe die so o firi baby ba na maame ni wa na boys ni wo fie die na akwala ne hia no wa na wa peja akwala no intaya sa minti ase na me kire me sister no ne me sister ne say se me kura me kan ye me se sa na maame ne ya wo no wo kasa wo kunu hu na maame ne di na no akotum no maame no ono wo kunu ne hihya one me se me won kasa ma hu me won kasa ma hu fi se maame no ade ambe ya bia enya maame ne fe wo fi ha ade fe wo ne dia ti wo baby me so me baby oh hi it is a me I says me kunu na hi ma no se me call no for se me kunu na hi ma no enti me se me kasa me kunu a we emfa ho na nka pese wo yi wu ni fitu se me kasa me kunu a just oba ne gina so ma me no ko so me no ko so wa ne red na ba ne red ne dia bom ne red ne se aden na wota ma me nim sa aden ti na wota ma na so wo fa wo ni me hu se wo de wu kunu enti da kunu na o ka kire me se aden ti na me ta na ma me na me se ma me no ono me kunu hihye ho me kan pain red na ka kire me se aden ti na me ta ma me nim wo sa no ana me se ma me no ono me kunu hihye ho na me kura me mentane ni aya me ko hu no maame ne no kunu e wo mpa so da pacho ada media me hu ono nu no awo mpa no so da so ada red ne bisa sa asem no ana ye dede ne red ne kan so obe fly ya kotena faako ne ya kasa sesi ade se me se maame ne pa me kunu de omo de omo tefia omo nim sa ye no kure omo nim sa nye no kure omo nim omo sole a omo be kodwuma nti se te sa nko ade sesi ya maame wo sole ya chia ahe morning ne ko baby ahe wo so sole ya chia maame ne morning ne ko baby ye mpesa mo betena akondwa ba ko so bo nkomo ma amelia behu no obeka se mo wo ho a ye ntimi nka hwe mfiri so nti obi asole ya oncha ne ho mo no nko baby o mo ka sa nduru be 2 weeks me mbeba no mo bo nkomo sesi we na mo ti fie ba ko
munyina mo tifie ba ko na mo bayi ya akade a se wo bi hu eka ebesiden wo bi abebo no besides say bia ma me no ne wukunu e wo ba bi hu da nkomo na bia mo beba no ye tenant tifie nso yentimi mo nkobo hacho se me ka ba eni me bro ka ba da ban ya che me 12:30 ne wo me do tu mu 1:15 nti wo ko ba ye ne die na asie sesi a me ko ba ye no sesi a na be ma na on peso obehu mu biom me feel no on peso obehu mu biom on peso obehu mu biom na nso so on peso obehu bi o free me di ni ko adwuma mu enyo na me ko tena e me no na tena me ba ye me feel no ba ye 6 days ana me ye fun we no be 6 days me ne be ma na nda ana me bisa na me sesi a no me share na wo mpeme fi se me fa ye fun obosomo ba ko na me di ko onof makwatra no fa ko wu akwala na yo 1 year 2 months me ba ye nso me no won ye hwe afedi ye wa kire me sa wo mpeme wona ne na so no na no me nda o so no da abonten na wa ja mo dem o ho nyina ko no bi ma na sa etu wo pini ko ba so se wono de wono machia inti me nya oba ama ne bio into oda abonten na me da dem inti sa da ne de me bisa no 6 days ndi me bisa no me se ya ka sa de da na wo ha ye no o de yere ho na kwa kire me dan ne me nkọ honom na me ya nkọ ho dan no mu de na wo sa wo be hwa wo ba ama me so matena me baby me no wunti me ntena bio na wo sa e bia ma fa boy ya en kasa ma fa boy trust en kasa ya bia me ma ye se ne se nti wo de hwa wo ba na me nkotena dan no wo de kira me dan no ne me nkọ kira dan no oho na o ka so oh Amelia enya kasa me mpe o enya kasa me mpe se ya na odi ye na me no da ba ko me no da ba ko na eyin sen no nti wonyam ba ko na me no da ye onu na ye yin sen na me no nti wo wonyam me bi pacho minyam 6 months wonyam 6 months pacho oh I see pacho inte me no da sa no me no da ba ko no wasantu na adwen o da bonte ya no wo na ade kwata ta no na to wo na ade kwata ta no na so ono ana ba ho pacho me bisa no se si na ma hu so on peme bio ma pa be 6 days no na 6 days se kasa de se me fa ye funu bosomo ba ko na me dia ko no na de ko e wa nya afene busumi ekuru na wa ma chesa awa ma ya broso enti se si ade se me ba na wa mfa ne hu nka me ne de o e kire so on peme na pe na on peme no o de on kwa kire me dan ho na tukom na me ntu kwa hono no hwa na ba na fe mo be dware wo be dware be ma be dware afei de wo be ba dem na de ise se wo ko be do na wutu wo be bi na unhunu a wo hondo no osada de na dem ejuma mu ko kan ye wo adonko sa me ko ni juma hono mu ko kan ye we Nsem fo be ento o me no da ba ko no wo ko na adwuma mu me no da ba ko no 3 months wo ko na adwuma mu e ko kan de en me ko ni juma hono no me ko ka kire ni juma fo no se de en me ka kire ni juma fo no se si na ma hu sa ahe no on peme se de enti me se ade enti no on peme ne se me ko wo aba me no nda no oda abonte ama me no kan ama me no da be ba ko ana wasan ko da bonte be bo so mo miensa ni na won kan che wo sister no odi be si ni so me sister kasable pema no me sister kasable me sister ba fie be kasa no ho se die enti no ne wona me sister ba fie be kasa no ho on fi opia o da bonte na me da dem sa 3 months ne ana me di ko adwuma me ko kan ye na adwuma fo ne se na oba kama se ahe adenti na wo yesa so wonim so wo mpene wa kan no kre na oba kama se wo akwala ma kama se afedi wo dadem na wo da bonte wo yesa na ade a wo ye ne dia na wo fa ntoa na bonte ho wo de tata wo bathroom no wawura ho wo kwa bonte dan so akwa no ho wa bonte yi bi ba bia be wada na be wada enti omudwumafo na kan sa no ana me fa asem na me kire mu wa ha no ana me kire me se me wo ye no onhwe akwala no onhwe me so me ba ye no dia odi ya akwala na me nije enti dia ba ye no onhwe na ba ana ne dwumafo na se de bi obehwe me pa na wa nhwe me ya me di ne ba ante na anum ho ana ma course no mo ho no mo a ne ho be kire no fi so wo no oba wo na wo nhwe no a wo pa kire se den wo na wo nhwe no
Won so na wo yet so wo mpe no na ka no koda na ma wo ba no nko na baby so a wo so twintwan na be ma wo mpe wo da so mpe no kwati adi aye dai be ma wo hwe wo nya so mpe mpo be ma wo hwe wo nyinsan ya fe ya yesi fibroid yi a wo de call esremu yi ya ye ko nsan nya fibroid na emom no nyinsan wansan du sika wo ye wansan du sika aji ya wo ayidia wo jadi ko yi wo wansan du sika aji se wo ba ye eno no emo ne ho ne ma de akire wo de ba 3-4 times lori fe kra wo de free ha aba ne ho e wo kuma se wansan du sika na sa be ma we onsan ye wo ho ade nka ho wo sa de tokro ne ba ma na akwa wura mu kra sa ye da bia wonu we forces mu ade anasa nya no ntia otumi di uye mu na nya onu ntia de anti na me yesa ne se me ne be ma no wo ba ko onof no ana eja na me pesa mesa me ne be ma we be wo ama mesa ntia Akoma FM 87.9 Kumasi kafra nsu nti woni be ma foforo awo nti no na wo mpesa we nsu woni na wo no woni ne be gya yakwa akọfa foforo biem na isa asa wo na ni suban obi abaka se me na me ni suban into no ya me sa na me yedi na me di asemo haya Akoma 7.9 FM ema ne mema yi aba sese yi dia ya asemo ema ne mema yi akwa ese central fianoma wo fa musuo wo gya ya asrade obeye ndan ayensempi Daddy enti utu free ni ho ye family wie ye ne ye frɛ bema no na me no wache enti no utu free ni ho ekwakwatena dan na wa han dia ma wonu mu ana de na asi a wo de wa ma me hu ne ye frɛ bema no sesi ama matu me ko adwuma mu na mo ka se saa na de ne kokɔ ye ne de yentu ana bema ne ka so ontu da bema ne ka kyerɛ adwuma fo so ontu da se wanka Emma menti nti me twen say pain nim baka dan ya kire pain on kan kire me beduru be 3 days na me di na ma me bla one off me say me bla on flay pain nim na me di asam na ko o me say on be flay me me kan kire me aha na me bla na flay pain ne pain say ahenu na so ye den o ma tunu fo say me di no ko be bia no into ontu ma me no nyina nko so o ma tunu fo so ontu nti me bla no nti wutu asam ne ba bia o mu di ba ko no o mo mfa nko aho na chire na me ko adwuma ho na obi ya kire me se me mfa furu asoro ho inta soro ho o mu panyin pa no ho ana panyin pa na ka san yentu panyin pa no ho adwuma panyin o ma adwuma panyin no o mu adwuma no panyin oye de adwuma ayeka oye ka o mu lodu eno se ayeka na de oye de adwuma se ayeka o mu lodu ka o mu lodu ka se bi oh okay no mo de enyema ba no mo de hyehyɛ butu oh okay yo Enti omu penyin pa nipa na aye ni station ni saa nipa no na o maka asem mforo asoro na me nkoka ana me koka na o say debi mintimi nkwatena me nko ama ahentena wo nko a na ahen wan kasa ade a o ye no onti ase we ye nkwase asem na odi o kan na wo ahennim enti wo tuyi enti bi tuye ama boy no so ye den boy no sutu ana o maka ase boy no tu na boy ni ye ya wantu inte eche ya na chire kura na boy ni tuye boy ni tu bai dey ya boy ni tu bai wanchi ame osesa ne niam bai wanchi ame ana me jam niam o wansesa me so man kasa inte nwumble osesa ne niam bai wantena se odwale ya na o san pie into o pie ne nem se aha me se maka chire peyimfo ne se wo anya ade a wo ba betena fia wo ba gigye me na nka o mo ma wo ntena ho no hwe me na akwala no ona mo se de bo mo yesa ya mistake wo ka ya na akwaka chire wo mo se wo ontu ne wo metena Debi onu dia me ka kire panyimfo no aya bia wo betie me ka kire panyimfo no se omo ma ne ntena so no hwe me na akwala no me ka kire sa akwala no hwe na ehia me omo ma ehene hwe me na akwala no no ntena so no ma me no ontimi ntu nja ma me no aye den ya oba me nchen ya obekọ ma me no ho me ka sa kire panyimfo no ana panyimfo no se debi omo ntimi ani eye wo dan eye wo fi dan ya wa ma be ma na han e de ama wo wo sika na de han fie no enu nti so ka che be ma no se ma ne ma ho a enkoni akwanya so obesesa ne niam de aba begu wo de acho me di kwa panyimfo no panyimfo no se omo ntimi ntete entem dan de wa pare wo ye ho ade wan kwankotena ayi esrem 1 year 2 months enti ntem be ne wom
ana payimfo ne se o moya sa o betete nti aye den ya onsesa ne niam na mbla so nim so onsesa ne niam na mba aye bi adwuma na just nti obai aye den nti obai na no dwale ye do opie sa da no wankasa me nti opie ko no na me de me kan ye nti ade chenye no ono ayumbile no oba fie na me se aha me se maka kire payimfo ne se si asa na de na kokoye no tena wo bebi no hwe me kan ye payimfo na kase me bua wo ba ye watena se so ba ya na wo dwale ye na wo koye ayumbile ba ye nan na wo bedur fie nti se akasa ade de we de me sra wa me no wuntimi ntina wo de san kɔ honom na sika ne de twom na wo di ba ma me na akola ne de na wa yere so no ahonom wa ankasa ana wa ye din ade chen ya na wo kɔ odwuma ade sansen ya na wo ba na wo sesa me ne niema into wo sesa ne niema na me se wo sesa ne TV ana me se TV ne de ensesa wonim se me wo ba aye den ya akola ne be hwe TV ne se se awas be sesa wo mpane da de na wo di ba ye what's the sound no kwani ja TV ni na kwala ne de obehwe TV ni ahono mu ana wanti ase na oboro me no TV na opija na me kan se mane mpeja TV ni na ba na behwe TV no ahono wanti ase na ana oboro me ma me hu ina ye moja to oboro sa no ko report ma police se report no e boy red no e di kan bo me red ni di kan e bo obebo wo ba bia wo han wo dan no satam ne na me nya han dan no kama wo free se mo ban na wo ko wukunu ho no wo fie ho red bomb wo fie ho ama me kwaye report o se me ne ma me kasa adenti na me ne ma me kasa na odi na no abetum ma senior ma na makohwe nsu agu abonte enu ano no ena wo si woni ma akohwe nsu agu abonte wanye ma me ne hwe nti si den obi bebro so ma me ne bibi mi si me ne ma makohwe agu ma ye den into red ne begina so e kasa ye se wa ye den ana me ka kire red say asam ni na se me kohwe nsuo na ana me kunu ne baaye na maama panyinu wo kohwe nsuo no gu maame ne so ana wo kohwe nsuo no gu maame ne ne se ya de ni no kura ba hwe nsuo bia bia me hwe nsuo no abonte kura ana maama me kunu baaye na maama ne ka kire no ana me kunu se na abonte ana o se yo o se Amelia ya se nsuo na wo hwe gu abonte no aya akọ onim kakra na me se me kunu anya ha na mo nyina mo hwe nsuo na me so me hwe nsuo a we nso ye den mu nyina mo hwe nsuo ho ana me kunu de o kana no tum no ko ni be kuratwe hunu na wo twe me se kuratwe hu na na wo twe no kuratwe hunu we wuri se wo kure ni maami e twempra like omo da baabi omo ja baabi fifi omo no omo ja baabi anajo eno se bi a wo be ba de bi efie ni mu omo bo nkomo eno ne se den na ade na maami ne ye no maame ne ye den maame ne me se me ne me kunu ne kasa na maame ne di nanu atum wodi nanu tum sen waya na se ben woka aya me se me ne me kusa me pesa me na me jisika firi be ma no ho akoto sa me na be ma ne mfa maame ya aya na maka kire se me se wo pempena no na wo twen me so wo pem na me no wo ye me dia aya asam na me dia me ka kire be ma no enti me kasa na maame na je atum wonyi tume sai abuba ni atebete abube atebe wo moti antokwa mpafie kasa maame ne dia anya no hwe ne so wonim se anya no hwe dia se na nka wo dia wo nkasa na se wonso nim se anya ni ayi wo kuro bibi no no a wonso nka wonso kobo sa akutia na yedai se wo wonim onu maame ne nim se wani wukunu ntwempra wo ka wasem abesoso ayedai na se wonso nim se maame ne wukunu ntwempra wonso kobo na kuti ayedai me dia na minim se maame ne dia ono mikunu ntwempena sa na ya ameka na maame ne ka no ana me ka se ono no twempena oya maame pani no ti bibi ne na se nkoso mu nyina na mutifie e ba akoti se bia wo ne be ma na ekunu aba munya tokoye na se bibi se a chese o ka ne sa o se Amelia ya jai na ye sa o ka se ye jai na ye sa chese onu kru twempra sese woni wo kunu twempra and ese wo kokko share ayi 1 year 2 months dey and ese ka beba na ukro ye me wan kasa ma bia na me bia me numo ka chere se onu me kunu twempena so onim se o mu twempena o ma ye mbodua me ka wo fie no fie na ye ti na je se dia woni wo no na wo susu so okodi maame no kasa una maame ne hihya ho dia maame ne ya no una maame ne hihya ho anya me na mbeka una maame ne hihya ho me che se dia no woni wo no na susu so odi maame no sa me dia me ni woni dia na me ntimi hu se sa maame ne dia na me nim se maame bia betena fie ho me sa tam na me ho na maame ne ni fie ho
Sakam na me wo no ne small girl bi na wo fi. Ma pa ye ho haw ene to da bia ye nya haw ne adwendwene ye de adwendwen hunu bi to ye ho so a ne adwendwene ya na ye nya pressure ne ye de pressure duro so. Na wo kurukura sabia so mo fa sabia wi wo kurukura no sabia so obedi twa ma me obetumi apie within 10 minutes obekwa akodi abasa abedi. I'm telling you obekwa akodi obeba obesi aba abedi. Ayi kura do transema me ne wi ayen fra be ma no na afa ye nto aso wo mama me we ya begu wo di mame sa be se wa wade am ya be buru wo aku. Kura do me mo hey Marcus me Joseph nyam ya do me ho ye pa am wadro no wate na pressure na ekoso ya semu wo be dwen be ma ho Ema de be ma enwi o mo bi yes awe ha ho wo be ha ho wadwo ho awie no wadwen be ma ho mama mo amadro no se be ya akoma ne be kofom no madwen o mo ho no maja ma ma ho dwene ai mo hwu mo me da for mo 3p no wate esan se weather ne ye sei na ne ma sei koso ana ye sa ye nsem pi wonya 3p garlic mixture na wo no nom ana che sa adwen bibia de din na wo ankasa wo dwen se de wa bra bo besi akwa ma ho wo mfo obi adwen ka wa adwene ho enti na abre nyina abra wo dwen a wo ekosoro no na wonya pressure wo dwen na adwen kosoro no na nyare wo bebre na ebebo wo na wakoma ebete ekina tim na wo da form enu nti na abre bia Akoma FM ne Onua TV sa Akoma mu nsem dwumade yekoso seya na ya bo awuram simadu ne ene wadi nkomo afa wapomden ho nsem ho esanse apomden mapa eni asetena pa ena enam etimese so simadu yi wode waso ebefemme na watie me asopem medafo awie yebusasa wompo no emutesen wote ya popa mejiri senyame adom ohun eye 3p garlic mixture abedwa so a enadrei wo bodi ani panyina eboye mu ase na ye sode ehun komo ene ne wo edie na 3p garlic mixture adrei die mpene se wo beto na wanom na emom se woto na wonom nko ade abehu se Ghana ha ye waduro ene ye waduro ebibiduro abu na so 3p garlic mixture de ye adwuma pa e wo krom ha se ya enipa nyina edi ho adanse ene nkomo ye ne wo edi free p work natural I di 3p garlic mixture abedwa so no ene ye hwe diabetes esiche yade ene se cheyade ekum ni papa e wo krom ha chese enya asem ketwa na won hwe yade be ye no adwuma kora wontumi nkobiem wontumi nya hwe na afi wakafie na aye esu ene areho 3p garlic mixture je number no ebia last week ye ba ye wontumi ene doc eni nkomo ene ma moya reso a ene chese 3p garlic mixture entumi emwa na emom yare be na ahya wo so ache wo ba wubu nsa emaye afede wo nsa buo no atwa kora anase wonase apagya enase tatai no pressure tumi kofaba sanso na diabetes nso etumi kofaba enti eno no wode no wunim de ye wo wode frani ne eni ho nkomo afi be ma wo ba wodwonso ntentem afo obi so won ma make say oye adwuma kakra bia na wabre wo de fre doctor ne ne oni nkomo ene ye ka asiche yade ho asem enti wo de fre doctor say de eye menie 3p garlic mixture ebetumi aboa me na ye number ne ye GCCI na ene doctor enkasa ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 baby awo bia no fre doctor ono be kasa Bodra pharmacy shop ani baby ato me bidro bia do kwa wo say wo pe 3p garlic mixture na ye ka esiche yade a eye den ebende na wanya bi wo ye obi a wo ta pe anadudidie pa wo beta anya esiche yade wo benya bi ane se wo ye oba se wo ye bema wo ta pe anadwedidie obenya bi obo no anadwotum aduane a obedie no jese ebeje won nsem kora misro anadwonya de awudidie atumi akonante ana akoye exercise bi ama aduane na temi anane ama emoja di umu afuru sane yie etu ta pe anadwedidie na wate so se na be ye a wo nyine ko wanimu no enkofa esiche yade emre wo
afa obi nso de enye anadwedidie wo ye obi a wo mu edu ebro so na won san nye exercise na won san tua wano a eno so betumi enya asiche yade esan se brasade no edo so ewo nipadua ni mu no na ekofa asiche yade ene de abrewo afa obi ani mfie ne kwa animu obu hon ma wo nyini a ne mfie ne kwa animu no na onya asiche yade because mpempe ne ye nyini ne ye kwa animu a ye ntimi nya exercise anema gidigidi ane ye taye memfifre tie no ye ntimi nye tiare bia ekowu a na aba bekra eno nti na wo hia 3p garlic mixture sena be ya ebetumi aboa wo na abre nyina no ebetumi yiyi wuntini momantiri mu ada ho na watumi edi akoniaba na face ayade no ebi embo abre wo mfie ekwa animu afi obi wono won celebrate misiraw enka betumi ane wajai wuntumi nso a nanka wate so koraa sene be ya ebra wani agye waye adwuma nya sika na wo se wudi bie de gi wani no afi na esiche yade abebo na aye nsempi pe 3p garlic mixture na enom na tete won sannom no eso na ebeboa opa mo apom de ho nsem no akoyi e de ama obi nso benya esiche yade a aya na ewo abusuanum otoda ho so ko hospital na abusaw mufie abusuanum yade wei obi wobi yade wei obi wobi oka ania na afa ya hyase ne yetu fo sehwe yie ene ne we anya bi hwedidie yie menyese enti diabetes nso etumi fa abusuanum eti wanhwe ye o maame bi papa bi wunua bi wobi a anuane a wodi a wonya bi na hwa wo so bedi bi a esanse yese aduane ano no ye maame buchi aso ne ne aduane wo bedi bi na afei kwakofa esiche yade e de abreo medofo ne ma me boboso yi e bia wodi ho fo ana wodi e wo mu bi pe 3p garlic mixture na enom se be ya diabetes esiche yade e mebo nka ye ana e mefiri wo kwanfiri mu na afei nkofo how emreo ye number ni ye fre doctor Cecilia de me kan sa na wote a en doctor nkasa no nche okwan be fa so a obenum 3p garlic mixture ama aboa wo ye number na 0248 92 88 24 0248 92 88 kai se 3p garlic mixture edro bi a wonum bia obetumi anum 3p e de aka ho edro de empensa obeto na wanum e se bia wo hospital edro bi a wonum me fansa no power sorry wanya kokko bi adi no one hospital de ni bi edi 15 minutes ya no one 3p garlic mixture wonni aduro bi anso no mu a wode ku asiche yade a fa 3p garlic mixture eye wadru ebebwa pa ebe dempo no ahunu se wonya asiche yade se wonya asiche yade a de obehunu nie e ma adwonso ntentempa odwonso ya sesi ana Johnson Sado, o Johnson Sina Johnson Sado. Wajin be o say be o Johnson twa ne ho aka enso be kom na enye enwa. Enso enu achi no etim boni so yo wisi. Obonsa wo hwa ade a o nhede hu ne yie kane na ntesa enese na ahya ase a ekoro. Afei wonya esiche yade a wo so timiti se hwi. Wo se wo no na wo so ate ehone nsukom de wontantem onum nhye se nsukom saado na minimum ahwe etanso ma ekom de wontantem pa wonya esiche yade a ekuro tuwa enwuada misro pe 3p garlic mixture na enom ebeboa opa na eyesiche yade e de afri ho afi wonya diabetes a esiche yade wo ye adwuma kakra bi a na wabre wo ye adwuma kakra bi a na wabre na ma cause de ehu wo mu ne se wonya esiche yade a ade etwa wa enwuda wo nso bo ma ade etwa no a bo na eno a but se wonya diabetes a ade etwa wa enwuda enti na esiche yade enti etwa obi nan esiche yade enti na obi mema yokọ fom esiche yade enti woni obi ani efra mesraw ye maame ye papa nom to aduro ni binom wate na wo abehunu se kurom ha ye waduro ene ye waduro ye ba ne ye ka ne se wo hu o je se wato aduro ni bina wanom je number 9 na efre doctor Cecilia na ye no eni nkomo ye number ne 0248 92 8824 kai se aduro ni ye 3p garlic mixture number ni bie mi si so bogu phone so twegu baabi na efre doctor o frɛ no a de ha wo bia me mo yare so a eno nche se 3p ntime muawo enye che yade na eyew na yare fufuo bi na eyew a wo de frɛ yen na ene nkasa number ni 0248 92
8824 0248 928824 ebia baby a wo hwe me no wonya kwan ma kurom a wobenya 3p ni biato wo de baby a won se bia wo kurokitwa mu a eya mota ba kurom ebedi twa wo ba no apeska no beto 3p garlic mixture ni bi no wakonom na emom se wo kurokitwa mu na wonya nya bia no opanyanya kakra no ope onyono enso kakra na akakaduro wankasa kokromoti no wasusu no wa blend afra no men kakra no pa awia anwumre kopem se obeba benya 3p garlic mixture ato kuma se boru akwale na keba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo enko abet sam takrade eye mensa koforidua gapsin pharmacy ewo ho mumuni away enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwani mu okotemale nso a wofa kwadwo heba ye bebe bia electromat no wono obenya 3p garlic mixture Madina Health Alert Clinic okwa obenya bi ewo ho Little George ewo Tema Community 5 Equus Pharmacy ewo Ashaman ena woko Accra Bora Okanshi Kingswalk Kosam ena Angel Heba jinamba ye de enkomo twetwe no esi Fred Doctor ne no eni nkomo emfa 3p garlic mixture eho ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 3p garlic mixture die hia ne sa obeto na obenom nyankopon ye admada sene ye no besehia me da se papa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no wan wosugu so wutie ne ye ne Nsule Ladi na edi enkomo wose bema onenete ahen atete na bema ede etete no se wakofa mpro se wonkofa mpro eno de yentumi enchiremu for now but obayi susu se okosre mu ba ya baby a na bema yi etie ma mebi abehan dan ni bi ho na ohwe se de woni ni kunu kontokwa ye frɛ no kra no na demo no utumi hunu se oni bema no wo bibi ye afei oba wakɔ baabie wafiri wo nkyɛn afe ani abosome mienu enko oba ye ka ojo yira wa true fence dey no oba ye no a nanka mugamu agengamu because wo na che wafa ya meja ono so ne wato no oba 6 days ni on fire udware wi no wakoda abonten tina amani susu se bema no ene obi ewo bibiye ma mimi se ladi ofri esemu ban be obeta bema no nkyɛn no na omo wakɔhoma Patron, no, mambi. No, boy, 87.9. Na be man boy akɔhoma. Patron, no, mambi 50 cities. Debiano obo. No, obo 50 cities. Okay. Wonu aduane nso esi ho oba odidi kama. Menu aduane ya no odidi. No odidi. Patron. Okay. Nti na se obo akɔhoma ma wo se sika no dia. Ene na ede ne se mena sika mo ko ene ho ne ma ena afei nso se mena sika kra ya gina abonte sa demo nti mo megina abonte mo me so we ekomu atade ntwem obi meka ho asem Patron ne mbisa na abonte da menu no beka asem a ono na ori pie menu no beka asem bia menu no ya ka Akoma ono na ya 87.9 Kumasi enti bema no ebro wo no uko report ma police because ada wo ba ye no na ohun moja ye de beto so ama metiefo so ahwe bi uko report ma police Patron report ni de we no red na boom no medi kan kwa report wo honom ama wo mo kan say me nkwa na de a che na me mbla na me be twero ma no ne ye nkwoche wo mo so ade che me ba ye no no ma san sesa kasa ne biom o ma nkwoche so me kwa ye no mo ma me paper ma me di kwa hospital no so ya ba ka be 9 million ade obo ma u prepare o pia me o bo ma so ma me da say Akoma 87.9 Kumasi na be man we na be man ho wanya hwe acho dey bi eno nso ye ma me ne ho asem wa na ma na bo wo e ma red na bo wo okay ma ye ntwa ye homra ti ka pa yi on so de mu bubo mi o me person bubo mi sa de ma me udin acho medin di ladi adi ladi sule ladi efi hin ba he acho mi firi ko be na ati so sese a Aduato. Okay. Area isule ladi yeti o. Pacho enra na start ye na mejina baby ameka eburo na asem. Akoma FM. Enti me wo ye no.
Pacho men start. Pacho you. That's a cry. Men start to cry. Me pacho me ne be me bi na ewo ho. Pacho odia ahe. Pacho me no wo ho ye kwa be 5 years 4 years apa ho. Me me yale misisi ye me ya. Ana me ka kire nse misisi ye me ya na o ka se ka sa de membla no nim doctor bi wo omo ho no abu akwa kwan no so odi me be ko ho. Ana me ko no ho na me de ne mete afro nkonta ana me ba no ho ono odi me ko hospital ho no me ko ino mo hwe misisi ni mu ana musa nka kire o musa ya na me ya se ye me ya bibi didem wo ho no dedenden ana doctor ne se ka sa de je se omo di me ko ye scan no ma hwe se ye den e da so ana kuro omo di me ko ye no so no omo ko ye scan omo se ye fibroid ne da so on say de pa cha omo se ye fibroid into doctor ne kan say obema ma duro ama ma kono misisi ne be ja fibroid no so ebe na no ahono mu ana o ma duro so kan say obeje 9 million into say minisika de embetua ne 3 million na ya na ma betua ne 3 million 3 times na asano o ma duro ne makonu be boso me ne ni na be ko misisi ne be ko we no so be na ne fibroid no so be na ne see you ente meji aduro na amedi ko fie no no so metu me ko kwan so me ko nof e ko fa eburo ana millet medi mana akra me ko ton ente me ko dur fie no me customers me fle me say ameli ni ama sa wo ye peniama ana me so me ka kire ho me say me so me ho mfa me ana me so ma ko hospital abayi ana me say ameli we de extra wa ye ro ho na ma ye niama ana me say ka sa de ade a chen just me san ko hospital ho oye o sisa niema na paikas no okay gentlemen Please call back later. Sorry, the person you called cannot be reached at the moment. Please call back later. Enti ye gusume pacha o se asaf market wa enti se wonnim ahena abomodia na mebo na beti na ka kire ne se Ladi Suleiman waba Akoma FM ye frɛ no enti omomode ase ne phone no obegina yie anase obeso na ye ne no edi enkomo sanse ye mami watwa akwan achepa ye ne be watwa akwan 87.9 Kumasi enti ahe bomode ana gina yie so phone no na ye ntumi enu ni nkomo nsiesie na asundwe bia emra enti no I read no ebro wo de ko police station eno ekwaye foolish case ya na wo mentimi sisi ana Friday na ye free ha ko fie ne na me ne my sister ye fle no ye fle si yard ni ana me bi si yard me say mo tena se na ye kan asem na wo kan say mo betena ye yina so na ye mo aka so mo kan say mo be fle mo an fle o so no wa fle boss ni na boss na mba intermente ye na me say me pacha wo say no say Amelia ma fle boss na mo mba ne sisi a me ye ne den Akoma FM 87.9 ya no ka 9 million akem pacha so mo pese income nti na mo ye ne sa na de wu prayer na pacha me prayer so me to say no ama me masera no na aye me ya into eduro de doctor ne ma me eduro we dey call hospital na doctor man we eduro asa yes ano omo me ko we no omo ma me se be mfa nko no me ko yin so doctor ne so ma me eduro o hwe me o ma me da ho twa scan ni na o twa scan ni na hwe into o ma me eduro de o ma me eduro ma me no na se scan 1 million no pacha mi ana me twa be ma na ntwa bia ma pacha de wa ntwa bi pacha de bi se se ya ko police station no kura o di ma me Kumasi me so me nko ana me ko ayi wukuru no ahindi maame na chi o di maame chi na omoko ana police station maame no be de ho ya wo na ayi kofi ya kan say kofi no abro wo na wo ko police station maame no be de yes so obi omo wo fie ho nyina omo ko ye ya ye wo fie boys ni nyina omo ko police station ho na bo mo hand omo hand dan nyina ho no ko bi ti maame no so hand dan bi no no so ko bi enti bema no ukoye no na dwuma mpanifo no kan ya ma ne sesa ono so ne ma begu modem ho enti ade a chi ye no sasesa ne ne en wo be yi TV na free ho ana wo be page TV ne maka sense o de onja TV ne na ba ne be hwe en wo de bro wo na me pa cho betumi de sanfoni no ye twai bra na ne hubonja ne bema ne bro na eside no obro ma ho tu moja sa ayi wonum na etu moja na se ohunim na etu moja sa no mini madia no keta so keta se kan yo no na etwatwa mensan wa ha se no
ana sanchwa me no for ha kakra nti aho na moja ne egugugu me so no okay ntino nti bro wana ho ba bi twitwa nkakra na moja ba na no de because of the police from here we go finish the 87.9 wa nyese wo kwako report kra me kwako report a won ba sama me paper say me ko hospital na sika no ai bi sika no me nsa nkwanya ebium enti bema no say order so show or show kama bema ni dia nu anasa oba na wa bema me 60 series okay tanna ma na odi aba o wada so ba ho onu dia oba onu na me person beti ase no so aja so wonu mentina na wasesa woni ma ko ha na ewo na wo ba na yete se me no wo so wadi a wo kina wo mpe me na so wo na wo ba so ubie wo no abiwram wa me ba efisa me no da mienu no me ne nda bi mu wo san ba wo no ne da pa cho me no nda o tu ba wo ho no one ne na bi pa cho de bi me no nda enti na mienu na wo ne da ye ne ye bra na wo te ofisi ba akota ne fie pa cho efie mu no ne de ono na bi na wo bi san se de enti no one na wo se de on pe wo biem because sabe wo no ne ho se obeware isremu obefa asremu ni ana se edi enti no so wone wona me bisa no nka intina nka me pese aha na maba no na ma bua me na me bisa no nka hwe Akoma efe na se bisa wo ka se me se ubisa no so wone wona no wo se de aha me bisa ho no no o ka kire me so o ye aduro wo ye aduro me di ni ko adwuma ho no no ana adwuma fo na ka se kire so o ye sa me di ni ko baby no ho be kire no into onja dia wo ye no into oba afie no ana o ka kire me so o ye aduro into aduro na o ye ne de so onye wi e ono oba anda enti a kire na me mesesa me niama ne ba ha no na maja apemfo card na ye di iko no maja na ofio ayela mpo minim baby amaja ana me se me san me ohihye me san yakọ ana ma fele na bi se ne se me ba aketo ani sini ne de mo ana o ka kire me se me ba aketo ani si ho ana me se ka sa de me sira no onhwe se obanya apemfo card na amame wanhwe enti me ko hospital ho no mo ka se me ni card na o mu ntimi nhwe me enti me ko hwehwe mbla enti sa da na me ko ye na wa pie maame ne dem na flat towel se na o pie maame ne dem na oba anopa wi anwumra na anajo na ya no pa na be 9:30 mu di ko no ana 10 edi ko no o pie maame ne dem na oba ya towel boni mu ana towel boni o wa nhwehwe me hunu wa nhwehwe towel nko ana ebo no enti o pie ba na me de we na asem na ehia me enti me bi se na 87.9 Kumasi ana ka che me so no onu de no peso nko dwale ho ana mi su o ko dware ma de ma me ne dan no ho na mo dwa ye hye ana mi su yo mi de me ka bi sa question ma me ne dem no mo ko tra be ma no o ma dwa ye ne hye ma me ne dem ho na ma me ne dem ne te say ana yeso ye dan ne te say adwale no so wo ni say enti e me ma me ne dan no kra me ma me ne dan okay enti ho no ma na me de me say so wo ka kire me say ba keto na wa ba keto na won ana so ni na ana me say say nya we na ye ba we nya hang back we ya ba ga wutu kwan na wo fa say nya ba we na meka hamburger ye di ko hospital ahono mo ana wo say onu de wa hu ana me de me pie ko Akoma FM 87.9 one ma me na de bi me man kasa man ka hwe ma me no ye die ni o ya santini pa cha o ya santini ti so so wonu ne ho so afasire mu ni asantini de je so betumi afa me na yi ensai kwa ensai hwe mu a wo pe wa de pa cha ade a wo di yem na bor so do me no Pacho dan kaka min kwa di na ko on hweme na ye fun na kwala. Ese say di enti na de be ma na ba onye de ma. Sesi adi a me di ba ne se. Sesi a me kura na ka me ka chine so so. Akoma FM 87.9 na se be ma yi wanyi ntumu so ne ma me na twempra. No wakoka so ope ma me na wanyi ntumu so ope ma me no. Wabisa ne so ne ma me na twempra wagye atu. Ladi mi bisa waseme. Pacho de bi o. Ya da obu afu me. Pacho de bi. Boy. Me de obu fi me obu fu me kwa. Pacho de. Me no kura wo ho no maka kire. Wo de maame no. Wo ba hwe no wanya pressure. Wa bra ho so nko hu se maame ni wo kuru hye dem osabie so nsabie nya do. Wo sensen ne so ne wo da. Nko hu wo mo eni yi bia mu. Wo so de maame no.
in case say only maame ni bibia ye Akoma FM waka say only maame ni bibia ye omo ne hundua waka say meka ye sada na ye kan wo bonto ni meka kire maame no so wonim say wo ne be ma ni bibia tokosua ne bone ye hu meka kire maame no ene maame ne se de ana maame ne se de bi ono on bokosua enti waka so omo kosua no kwanti osuro wonu ukuru wo bibia enti obokosua no ebenya no mo a sana wo agene ye wo se media aya ma won say ono watimi abo ne bra dua ana me ka asem we to no so awantimi abo dua why na abo ne bra dua maame no maame na abo no ankasa de nua maame na bie na no aka ye fi ho bi pure nya ba ko ni o se ne bra akọje ne ba sika ana wantua ma no into obebo ne dua obodua ne ma obebo ne dua na wabo ne dua o so obebo ne dua me de aya wo mo fi asem me de ma ndi akire nkwahu se wabo ne dua na wabo ne dua me wo pene pa wa no kwanu mu wi ne ba wo tumi wo so kama ladi acha me de be ma ne de ade na wo de pe be ma ne pa ka kire me ka kire me ade na ma wo do be ma no me de ade a me hu se be ma na e bia meno no tena ebe ko yie ma me ne se be ma na me saka na meno no tena se be e ko 5 years meno no nya pa yifu be ma na me timi ko kwan so ba na se me bra ya be ma ne timi sesa me niema na wasesa ne niema na wasi se aya bia se ntakwa ba ofa oba ama me huye e ma me kan ye opa me chew inti media me hu se o be ma bia meno no betimi atena e na se wo kọ kwan so ba na so wa bra otumi sisa wo niema ka ne niema ho no osi inti media minim se be ma ye betimi aboa ye ho media ne sa na media mafa no onu nti na nya ka se e bia edi asa media nti wo chese woni ne traye nyina ne bibia ye kama meno no tra wo so boa no entokwa nim meno no tena se yinsen na nya ba ye no oye bono koda ne mehu ne me ka kire na wa pa me chew ne sa na etim nti na chese wo de yade ne nti no ko sremu ba ye no wasesa bibre sa ne mani nyina no onye biem ono aka se wa bie de numa ka kire me se de yen o se me ka se first na aya bia me yale ya na obuabua me ana me kokwan so ba na obuabua me ka se wo ba ye sa de na obie numa ka sa asem na kire me nti se enye maame no ene wafa oba nso amwo hupe amwo oba be da demo ofa oba be da demo sa tam ne na yinsen ne ba ana wafa oba be da demo na me be to so ana me kunu ne ka kire me se o sa ye nunu ya ba enye ne girl ana girl ne ka kire me se o sis Amelia obua me ba e ma hu ba niema hang ho me be kan o sa ye ne sister niema intermediate be kan no kure se man kan no kure na wafa bibi di bomiti ya se me wu ama wu kwa fi se ma ba wu kunu dem sa na girl ne kan ye ana girl ne pa ma cho no no de opie ko me de me ye din na girl ne pie ko ye ahọ ne sa tam na yinsen no na nka sa tam na me no be jai so sa tam na yinsen no so nkan sanwe wonya wo ho ade enti sa wohwe na sa bema no de masem obi a woni ne tie wo so onya ho ade but wa mu na wa sign the bar beda empa woni no da so de a wona na wutumi fa ho adwe na wutumi na se wo kra na woni se eye nyinsa yo acho de me ne minim se yinsa wo se tie wo se asema wo kan ne me ye bisa wo se sa bre no a okofa aba no a wo behunu ye no sabre no na nka woni ne bejai mebua but na wanyinsen ade no so na wonya hu se nyinsen woni sa wo share fabrot net time na ade de wo pe no a ade wo pe na untuminka because even ahakora no we hu se eye nyinsen wo ko srem na wo ko hu se eye nyinsen wo hu se wo ko sema ko hu se nyinsen ko na nya bosumi nsia enti nya se wo hu ye no hu so no ba dampa no so na anyem enti na anyem na ye fibroid that break na wonu se enti na enye nyinsan yade na wonya kran so nko hospital me kan che o sa fibroid enti no wo kran na betumi ya e bia na ye furu kika ana ye furu yade enti na wo pewade adan ya ni wu se wo ne be mate na apɛ no ni wu na why na wo mpɛ no a wo ne betra me mpo obi na me ne te se die enti
Eniema no yema wo no na ye ofe wo so de oyema na ye ne fe wo bra wo tibi sa wo niema na wasi na wo no aduane nyina ama oh ba cho David apart from no niema sie no de biem na wo pe na asem wo me dia me hunu se aye bia wo ya bone na wo ka se wa ya bone a me dia hono mu a na me hunye o ya bone na wo kan bet so me beto na oba so oba ne pie ko na opa me chew sa o ma manfo be kasa kire me se o de me nja na wa ya bone ena wo jai che no ena wo ankasa no onye onwa de wo hunu da bia nka wo red flags ne bebre but na de wo yema wo nti no ani gye ne ho ti na wo de che no a wo ne ne tena ye no nyenyi nsan bia na wo hunu sa wonyim bia because abre no na wo se wo no ani gye ne ho se de na be ma ne nyema acho se si ade me pese be ma no ho hwe me na akola ade free se wo ye wo hwe wa na feel say wo de wo niema kwa ye oba ye osisa kwa wo hwe obi em se si ade me no ko kan adwuma asem no adwuma ho no o kan se oba ma me day bia 80 cities so oba o ma me 50 cities so waka kire adwuma fo no so oba ma me 80 cities and every day be among 50 cities they be our the ba they be 50 cities odiba ahon e midi to pampers ahon e midi to bidie enti enu akro do 50 cities ma anura oba odiba e odi 50 cities ba what the aduane ka ho ana they be aya won fa aduane nkan enti 80 cities na wo ka kire mpanimfo no ano eno na wo expect so on famra pacha eno nko ha pacha na e kana amabo bibirebe no ade eka me wo ye no pacha me wo ye no ukwa wo sremo no pacha enti eno ubuaboa wo ka no ayesen me bua me ka nyina ebebe be 150 million be ma no so ye di adwuma oye station dwuma wo olodi eniemagu kaato pacha wo 150 million olodi niema onya drive wo nkura wo no ane ka o wo bi ba na chese wo de niema ba ya na ka no wa lodu eniema no de agum na be ma no wa ka cho de dakuru bia wonya lad mi pacha de bi o na woni na time fie sei ni sesi amene no tena be ko be 5 years na Nsem na ba ya no sesi akwala no so wanya 1 year 8 months o woni ne tena be 5 years ansa na Nsem no de na mo susu se ye 5 ya fabro tun aba no sa 5 years ni nyina ebesi na ya hwa wo ba ye na kakra bo efie kakra wo sign no atena me pacho wo hunu se be ma no ankasa no waba abeyi 150 million egu wo kinda 15,000 150 million titiska one will say one kasa was says Canibia. Oh, me and then me quite bomu mamio, and I say, be a matusu, 150 million. One will say, Bema can be that. She says, I won't go 550 million. Bema will load in your megucato or Okofefri. Laddie, Okofefri, 150 million. Meanwhile, when crowns would be a debia, or to me, and I said, you're 50 cities, or to me, the bar. 50 cities every day. What the ba? Pay your money, Kakana doctor and chance, mammy, Obia. What the ba? 150 million be a load and near me good car to the Okofefri. Laddie, till I say a Nigerian one that is why. Yeah. Na apple man. Yammy, what are the me federal? So, a fatal papa. Yamisha. Oh, Obama who. Yeah. One feel from. Oh, yeah. No catch us so quiet. And no. You, Mama Cruz, me that's me. What's your phone or Shapoina? I had Dr. Pique Usu, Dr. Messiah, dear, Dr. 0T44, member and Edry. Dr. Pique Usu, in Pacha branch, a Grace Phyto Clinic and Medical Diagnosis Solution, your Kumasa Brepo Highways and Accra. So, your Domi Quabinia Pacha Moshe in Yanano, me Pacha Accra, your Quabinia Tassi Station or Udru Tassis Rank beside Dr. Pique Usu, Obia a bachelor. And Mama Kum, I'm talking about listening to your body systems. Tie de oni pejana kwa no e ka kire. Debi amika se obi benya wa ne free yare, wa mama kama sem so na eno so e free yare. Ye kwa ye benyina se o yare da hwa na bi hu se o wadofo na se uni adafo. Na research kakra me hu ni se I yare nko na manipa eyem repa.
ana yare nko na ma enipa eso edaja enti mbacho sauti enka Dr. PK usu se owo ho na se wunya bibia fen se unusual symptoms first na eni ho ba si say dia wo hu sa symptoms bia pato to na mo na bra ne yen show said de bia me ka no your speciality no awo enem yare no mo Johnson tentem so pa enti sauti enka na se mo wa wo conditions about last month nyina no me kasa bibi fa awo fibroid ho asem na me se fibroid dan kasa obabi atiminya fibroid especially unyini cha na wo fan wo ya utiminya fibroid especially wa wo de mu da ho che bebre a utiminya fibroid o ya fibroid operation a your friend say myomectomy no so no wa fan wa utiminya fibroid dan kasa enti me se de oba na ya hwese anyi bia fibroid no betimi dia wo na utimi fan wo de bia me kasa fibroid betima o fibroid enso ya nya no operation kopim se obedru fie bi so esan say your friend say progesterone and estrogen no ewo ni pedue mu na ma ye oba na kasa no wonya do stage bi ankasa e drop ya ankasa enti media ni say doctor media no metimi dia wa na mentimi fan wo na ma ye nhwehwe mu ama na ya shabu wo me number na e was screen so no me pa cho betimi afraye na wo say doctor me condition ye me mu ame ho sem na ya to so especially Omo Johnson 10 times so no what yen kana sa Johnson 10 times so pa ankasa ipacho it is not normal e bia na wo de dro be so frostimite ana bendru wo da so betima Mo Johnson 10 times pa na mu sa wo na dro we so na Johnson it tells you there is a problem ankasa sa na yo ba ho na wo ti me ndem yare na wo so wasekeka wasehihwa sa no man ne speciality pa na se de me topic no is about listening to your body systems ti de oni paduane kwa ne kacho da bia wo ho na wo se wo ti fan ye wo ya na wani so brew na utimi dududu a eya na eta yes o pressure kosoro no so timi mane basa da bia obese o doctor menyare anase nipa bia frimu doctor na eno me ne kasa yo ni so onyare mpacho oyare da bia me kase obi nyare a onwu de basa ne se this is emergency obo nso bi wa no onya accident bi na wo twa hwe be so onya accident way na se wo twa hwe na bibia si na se wo frimu it also said bibi wo ho da bia yesi we de onyare o mpacho oyare ankasa it answer on checking ni peduana kwa ipacho mo obi asignam said doctor o number no hia ye pa ipacho mo betimi a share live onia TV said de bia ye ka no Dr. PK wusu me number no was screen so no doctor me condition ye doctor me mo me hu say na ye ntoa so me number no 0T44 87 8431 0T44 878431 me say you Kumasa Brepo highways Udru market a direction ya ne hia me ye pa because obi take mu ba na afina na offer but ya na mentini into the say Udru Brepo highway market if you are in Ashanti region na Brepo highway market and also wa cross so domi kwabenya Dr. PK Uta say you be a bachelor sa na Udru Kumasa so Dr. PK Usu Brepo so be a bachelor da bia me say doctor me how ni yen charge bebre our prices are moderate yen ka say for 5,000 10,000 bra ankasa ne mo so ye adwuma ye pa da bia me ka say oba na nya ye within our power then we refer you to be obetimi abo they won say ya wo issues and them yare Johnson se mon kasa dia patch bra Grace Phyto Clinical Dr. PK Usu ye down on na yen hwem say that me can see listen to your body system ho now on search say TTT boni beka say extremity numbness on sa no na say TTT a one or lipids aya cholesterol kosoro no so timi man bata me nua ba ma wutim the whole year ni na wa check o liver him wa check o kidney na he afi wo twahwe na o free mo bia beka say oh ma mi kra no onyare o enso na wo yare pa because on check o ni pediem da bia me ka say omo wu ntempa no and I say what a shock no eyo omo gitum say me dia menyare o me healthy pa enso na on check da bia obi o yare no obeka hospital na ya miemie mu kakra ma no ba we mo so de oti wo onko hospital no se me fit abra won check wo hu won check wo liver won check wo kidney abra wonum so wo didi ko mo ohun mi kan mo the whole year 2 years or because 5 years 10 years doctor me call hospital da say ni pa no onama no atwashi sa for na tenya what a shock no enti ba just out here nka na what conditions on such as say TTT it could be a sign of stroke ankasa you say bia na cholesterol cholesterol bia na sugar cholesterol na say wo nerves no enti pa cho all conditions here bra Grace Phyto na yen hwem uti fa na ye do pressure cholesterol na 150 200 over 150 oti wa no nya ischemia stroke nwa ajojo da bia me ka se wonya stroke ni nya
insert and I say a banker sir, it's hardly for you to come back because me kai say me or friend be me say last 2 weeks ago or 46 years or ti ho on na yeti stroke ni site set in that no achia ni nse nyina call hard for him to come back no is very hard and yet so between but that is why always be it is about grace fight to near to pressure those to diabetes and those cranam so make sure say 2-3 days be able check yashe and I say nya count to said when your stroke we best back to the normal state but any day possible sir and no tina be because say we hypertensive because mama ko beat me ba or say doctor check me pressure near say me non hypertension and hypertensive on no more drew be jatum into ohwa na wo twahwe na wonya hemorrhagic stroke obedu confirm no che me ankasa me so no me je me training na say me serve wo confirm no che ankasa enti emergency radiology ho na me serve wo enti me hu cases be bre ho a obeba na onya stroke because of pressure obeba na onya stroke because of diabetes enti Dr. PK was here from Dr. Mesuya there as medical imaging scientist and also a herbal practitioner enti uba there ya brofu we make sure there herbal we make sure obi ti otimi nya be friend say lipoma itimi si from onsa ho na oni padua kwa no baabia oba surgical intervention I'll refer you to obi obetimi ambom the medicine so ye be more drew for instance obi ho amenorrhea obo so menses mba obi a otimi bia menses mba bia ontimi nyema ne ye obi ka say doctor ba eba ba akomienu pacho obewo abanyima na abanyima obetikusia na emom no say mpakra dia ontimi nyema ne ye it is menses ma for Dr. PK number na was screen so no me number na 0T44 878431 0T44 878431 enchana me demand them ebe wie no me pacho ade de bia me sia wo ho kwan pa ye hyperprolactinemia obi wa be won sani prolactin was through omiana no fa na enso free mu ba pachanka wa wo foforo na wo so omiana no fa enso free mu ba de mu so se omiana free mu ba e che se o prolactin level was through pa untime nye ma ne sana obi o ha be so onya endem yare STIs into your bana utim no wasekeka wasehye wo no kun da unya dyspareunia eye wo ya pa it tells you say infection so any stia ho kan da bia mka se fibroid nsia because obetima wo fibroid kase enso obetim da won emanyi na awia ankasa inta de stia ho kan endem yare ankasa wo condition wasekeka wasehye amenia mentina ho emma block you tips because your friend be say the hysterosapinography ya twa wodi ba na show tips no na wonya hydrosalpinx bilateral ankasa it tells you say wontimenyem this is straight away IVF enti pacho Dr. PK usu da bia make asa minim de make ankasa na ye wonru it answer oba me krom mampontin dumana afo odru krom ho a dubusa say hospital na doctor for fear ye be kire me fie ubusa say me nua ba odi machi anana me di nachi or sublet enkra makomako 7 at a go dumana afudu ona busa me I hardly lie ubusa me catch me ma me wonta me nua nyina so wonta tewiam enti edu na kase wo fie na mako school na mesua de kakra so aka ho ene aye bibia standard we nya de abubu guntom keke enti uba say ya won conditions enem yare ankasa Dr. PK was your best abwa mona yo kinti da bia me kase listen to your body system wiki dem de bremunum tie de oni paduana kwa na catch first na ntisa but you see there is a changes ma pacho manen kawonto because they am kaso bibenya na free account to na be hu say say adofo so aye de asan kaza for Dr. PK wo so me number no ebiem pacho mo pa wo de mo ba mo nyɛ sex for 3 days na matimi a check be man hu nsuo so account da bia me ka say yam fa 1 month treat be man hu nsuo low sperm count it should be 3 months to 6 months and na benya better results condition bi ha obi an me oba na matimi so an ma refill ye wa kra do me kwabenya udu kwabenya taxi station buza grace fight to and Dr. PK wo so obi abetcho sana kumasi so abrepo highways obi aso ebetcho ho me number no ebiem 0T44 87 84 31 0T44 87 84 31 Marcos mira se passa nyame inshallah papa aina oma winim die all right thank you Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno wasungu so awutie no na fe wo san ehwebie no na yenko yefre ahen na yenya anui na ladi die menim se ne yade ba akopɛ bɛma ne nya kwan enwoso no no ne hawo se bɛma ibe besra no wo fie no ba ka ne tim ho
ɔka ne tim hɔ no ɔbɔ mmɔden a wɔba a wɔtumi wiwiwi yi biara ma ne ho ntini sɔre a bɛka ne to wa na wɔsiri so anka biribi ato atwa ɛno a deɛ wɔhia ei na wɔsere sa deɛ nti na wɔsere ka kyerɛ me onye bibia ntina asere ho nokora na meka no simisu nke no ano no only when you know no problem no when you help you idea obema wotete wo ye use ni na apa no nti ye be se de tie bia no ye be frɛ ahen ba bia wo ye adwuma ekwan enwa asafo ha ya de ye betumi mpotuka na yakuna adwuma mu akɔhwɛ no nti sɛ de etie bia no ye ne ahen bedin komo na sɛ mo behu no ɛwɔ ha na afɛ ye hunu ba bia how no efri eba oba me mo henwe na okay okay udi Pachamete Majwa Janet Kofi okay ofre he na bai Pachami fi asekruwa all right area Mpacha area de boko ele minyo obi awo na ogum kwase na asem ni nyina ne de okay na mekun wi na mo asen fosu na mekun wi na papa ka chamra memla kruwa meba Nikki please Nikita oh you are welcome home I ofie ni fie menim se sabre wanya ayi ye kan se fufuo ne abunabunu bi ne kwoto bi ne nwa bi ne adwene bi ne ewrefuo bi ye de momani atom kakra menim se wanya bi adi Nikki wanya de aka ho emre ni ama omre se yesi bre se ye twi ahorodo se yesi abapa ai minim se wanya bia di ya de nyame ase se wode wo aba bedru Ghana yes otitive no ho ya wo hwa ne den Nikki you are welcome home Nikki Pizza Fan Club say you don ko she's awie ono na ye me make up sawama me reggae e de ahye she's enunti enyi papa nyina adwosuo ene she's bomode na bra kuma se sports stadium on Unity Oil no ene di enhwe ni mu enunti no enwi no wo abrachire regions na bia wo bia wo nwi bi na yofa wo di etwa na fa WhatsApp she's obeye bi di ama kama na fe abrachire wo hini yo ba bia wo no ye de abro enwi ehye she's ensa no nwi bia be hye me bia no she's ensa no friend no e was 0249 155 776 0249 155 776 and you will be rig shop near Chama. She's a one person rig shop near Chandiama. Tis a wish Hannah say, we be a whoop baby, would ya be a what dear catcher me, dear ya body and more, ya dear ya dear in a bill. A Jersey fashion, Josie Papa be a our bomb so on meet me the sports no, and a day and Shanimu wedding, engagement, outdooring, be a woo ye be a or dinner wear, office wear, going see to know, be a Josie or Bepamro. Fe na fe wadi abron fa woni bro no awoso ne abrochimemo ye bepam na fe ya package ne kama na ye de abro bomodi an na fre Josie fashion e was 0243 433 465 0243 433 465 na Josie ebeje wo so Janet okay Jane nti won so kwhia be ma bi en na de na sie me ba ekura na ose Beman ye friend no say. Mpacho friend ye wa anomafo. Ya anomafo. Ina aso ba wara na me say me kuna wo mukita mo fra bi na osen. Wa ate. Nti me no ho ma me hwa ateten ma me so masa me cha kofosu wanara. Nti me sa me chi be fosun. Na me ya me ba hospital na cha me nyem 1 month. Na me friend me ka cha na me nyem no ase da me dia. Obaya yi onye ready do obo wunje bi ye from kacha ni ye hwo wonyin sen na elpego kuma na and wonyin sen gudo on ma me pere ma me fanye na me sekrache na asembe na pede e ka kire mi no me ba na do nti me ba na do me ni be ye pinta kaka na omam 4 million dem me fen konyin sen nu na makwa me pe adunu bia menya na me fen kacha na adin de wi oyamen nya dam de du kan mowu na asa me di 4 million man fa du na nka
on mamma pen me fanyin senye nti me so mo de wi aka me mpa ma to twinti no oye o kan na me se da me da ma ate na mkoto adrun 3 million mama me de ye ade na man ka man po me pa ho awu na me ba ekura na asente me ba ekura na asente na me ka chende ade na ama nti on hwa obra na nkompe na omo na ade nde wi o ya me du ho agura mawu na mama me kwa abrodu nko nti me kwa abrodu nko me ka da home 3 days on wa ma hoda na me na asafo fefe na omam 1 million ekoto adrun nti ekoto adrun na mo ho yemie na me be fie no so da me da menwu na me ka chene me da ya me di samo wo na abofo na ya papa kwa na bopo abofo na mama me kote me ho akyerem na abofo me da adu aka ma wo fa na mo je atum de mi na hwa abofo ya wo na oba ya papa na asema wo no me ska me ko hospital minya 7 months me ko hospital che was mi moja me sa ya operation no watcho bi para wada mamla me fa nko adada ntabata na abrodu nkwa na mo me kwa mfo be ma nka ho ma me makwa me people nka kira na ogwan me hu be bi wada fa ya me the wo ya chiri kwa mpo ameba ma me omo wo na wo friend me ya 1 week wo friend oba ne wo me nya wo friend fidem ma me wanye me nkotin abofo na abo mobo mara so me ya ntimara me ntum nko ba bia me tefa akor oda na pa me ebe dimpo ayadin na ndo da meta mesi what me fanin ko wado na mpo me kana wande me nya possible asan wo bakan papa bia ama na on man sam hwehwe sika ka me hwa saba 50 Ghana bia me ko wado ma me yakwa ya ba de people be kita na ana okọ wado fun wo ho me nyim de so ka hwe wonsam so yedin ma mo to asam na petin wo ya asam na basa afida da wo twa mama meka ne me fa na me da na yetwa peni nkaka nka me dididi onye pampers ska na wo check wo de bom na wo de mamle me fa to pampers mo afre na chele nti no mo ma ho sei o mam 3 million ta je de 10 cedis na wo de mam afi obe fi abo fe yala amala obe tita amala obo baye tera afana nta shem na di na amala na me sho ya ahmeto na da me da na mi ske bia o mo hu na makwan wada papa mi ske bia o mo nti pe 20 mahene fa ye de ban wanye no ye dum pintan ma mi anadwo re tem so memen mesu mi nya de bia mesu me de ya na me de ho agro boku we mi am hu na me hin na bia na mesu bre de bia o da mesu mi yi na mesu de fa na so achi no ya kasa de kompa penin o jamba penin ka cham de wo de mi chane kra onpe die ono ne dem anasa wo dem no so wo mene anko oku ono no kwan ni hwe ho ne fala nim na mo kolo mam 20 cedis ni fa ye de ben na mi iske bia o mo nso ono mu no mpelo ye no ye adu pintan ono ka me so ma aka emi de mama aka maka mi fa bi nkan na mi ntwa ntro so mfa nkan nso ye dem ni ye adu ham no ka cha me fa me nim nsu mfiri na me so ka cha me nim nsu na me dada ho mo yi mayin se ne nko wi ore yam damen na se me wo fosu wo me sika 15 million wo me onye sika bia obata mi osom bomam I am me dem 15 million e da me da sasa ye mebe bogu ekra sasa me ye me na me tonton ma me odumi bia me ye beti nta da ma de bia na me ton da ma me bia na me ton sasa ma tonton hu ye me nyina na me ka cha na wo ton pe 5 million another wo 2 million ko fam fa tonton ma mra na de semle bi ni ye bi fa nted ma ka cha na nya na yerem mpra na ya twin nti ya twompe na me manyi bia memfa na me ka cha na da ma se o jamba pe nyim na so ka cha me de mpapa ne ba no kwa wode chama me onji no chere me menye yimpa me nse yimpa wona nyim na mpapa o ka da ma so ha mpapa pa nti mu na mpapa o chere chere na o di blade na twena so achi tabe na blade sam na bible twom nti o ya dem ne mu na mpapa ha na me ka chere da me da me de ne bo kompan fu anyim na wa ka sam na ama sana asam ne me ma me ho ma nka da ma asam nka papa no ntum fendim ba se ma me yi ho nti asam ne bo kompan fu anyim ne nka wa ka asam na wa da ama ne nyina chiri kwa mpon mami onka se afro hye me chiri oyelo me so me yal me to pia wata kakra me nyane da akoto ai wo kana adu siso de o da na dwa sisi ado mo wa no no da na dwa mami afoko ko bo wa da ma no lefi me so sisi amumu no imiti nti ma meti amun ko ba biala me de pia wata sisi school ho mami ya kakra ne nyina da ata de ba ne ya di nti mami ne mu ya de mam
Masama de ba. 87.9. What's be man fence ya wanu mafo. Abusu pen ya wanu mafo. Wo ya abusu apani. Bacho. Wo din fie be say. Bacho be 70. 72, 80 years. By 75, 70. Bema no I was 70 to 75 years. Bacho openina. Hey. The bus ukra was aka 80 kura ka ho. Na if the penny da baby na ejin be gina ni. Be 80, I'm so 70, 75, 80. 87.9 Kumasi. hey. No one am young. And I want to one fie say. Mpocho afi na me ko 30. After na wo 30 years. Mpocho. 20 or 20s. 29. Who 29 years. Mpocho. And a Beman was 75, echo 80 years. Mpocho. Aye. But now also who now you crani. Mpocho. No couldn't woman and fee say. Mpocho 1 year. 1 year. Who could 1 year and now the cocosia. Mpocho. Na sa Beman or your 1 day. No, But maintain Cassani our farm. Why am hard? Who we nan ko other feeling na Lord Bayan. Na I be born hama. What do we? Oh no one fee say. Mpocho under 30 years. Oh okay. Or no woman saying. Mpocho mienu. Or no woman mienu. Mpocho. Enti who ya no we can win na de kire. Ono nyi mofran. Na oni mo dada. Na me man kasa na me papa ho na me ntanko. Nti ma so papa na me hye da nyim ni movement papa. Papa ben. O kana mukuna. Na me hye da nyim. No wo papa mu kurom. Mpocho onyem papa ni fe na no so so fe. Ewo asem kuruwa. Ena na wo so te he. Me so me ba mbaso papa ni fe wa. Na wo te he because na wo say wo ni ho ntina wo nim ni suban wo na wo te he fa. Na mo wa asem fosu. Asem fosu. Enti wo ko o papa ho ewo asem kuruwa na ade ko hia no. Mpocho. Na wo papa din fie say. Papa dey 60 years. Wo papa was 60 years. Enti Bema no a woni ne kwatena ye no anyini chen wo papa. Mpocho. Na wo ma wo papa hu ne say eja abusua pani ya anomafo ase wo pe. Nti wono na woni ne twempra. Mpocho me papa do yin de ya metinti me fuma asem nsuma. Nti oya mo bona amane papa so hu nde me yinete. Wo papa adamfo no ana. Oyin te bien. Nyina adamfo. Ena wo kofa akokora a wanyini chen wo papa na aka che wo papa say woni sa etramba wo papa ntumi anka hwe. Ma na ni. Ya wase ene ne ntra. Papa do anka hwe. Na sa akokora ne die papa ben otumi di wo wode wo sese no. Wo kire wo sa. Ono da kra na ahoba. Oh ma. Mame, obi die na abete ya na wo se na aka se na enru wo so. Aka se enru wo so. You me da no ba. Enye wono ne ho na ba wo. Ba wo ahodi. Wo ye enru wo ho so wo ekura. Ma soja fu mpanyinfu bi nti no ho yade. Sa o soja. Mpocho. No ho yade. O soja never die. No na ma. No na ba ma. No ho yade. Umfa ni fie nsusu no. No ono wonware woni ma penimfo. Ma me de Mpocho atam ko do ka ne ba ko pen na mi ma hu. Da ko pa obasre he. Onane. Na ne ba no wonyi nchen. Ne ba no wanyi so. Bye. E fa ne kasa tente de maka no wa ya yisim. Wa ya pe yisim. Enya tente ne kasa na ne fene de amra mi ni begina pe. Ni fie no ni begina pe. Mpocho. Eno papa yi wenya ne so abesiri wa wokrom ho na ababa because only na train fie say ni. No, me nyina atra ya fa na awu ba 2 years. Be 2 years ni. Na just say 2 years no kran say wenya 29 years. 2 years ni no na wenya 29 na go 27. Mpocho. And as I say ono so to say no was 75 wa. Say ono so I was 77. Mpocho ntina me kan de 78 no. Hey! Emma abansunsu. 87.9 Kumasi. Wo pemo jamono papa pa ni mu nkofa na befsiriwa. Nti wonu wo tran no afia na bosume se na wudi efa nyinsen no. Oh. Pension baby. Ba bosume ba asa. Ba bosume mi asa. Bosume ba asa bosume na
na wuhia no waka kire wo sese wo pension wo pe enkokora baby de wodi twato okora mbocho da bi wanka because bosume miensa de anu ade wo study the sign ko ana bosume miensa wutumi da ho ma akokora no no so bosume wo nyini sa no wonya low sperm count sisi a wasa ne wo ne mo ade say o soja Akoma FM e be pontre nti ya di si ane ato aso ya be to aso okay ene ye je mpejo mu kakra bi ma why yes verses 27 I say okay so also ya never die 3 months penso what me anyim no anu ade Ano hore ano modi die mu ye. No modi die mu ye mu spray kakra ma me na so Modi die mu ye po mu ne di basa. ana so mani sha dan twa wo so Debi. na ko Oh ma. Oh Debi. Sabe be bo ahoma cheka sie enti no. Mi we na msa me ko dwodwo me ho. na da kakra Be ko da kakra. wani my strong oh so was Me ko da kakra. Ya dia. shele ni musa de esi wanye meka ba aya so no awu ni so se bibia tumi ko yi sa ma wa na bibia ye fresh o Esa ba ko so etie fo mtwe me hu firi ho. that because Mini mo hwe. wo twi a wo twi e bia be pia no Mini mo hwe. ya se na wo ko na we wo ko school Bacha no ko school me Tina aka wo. Na no modum light nti me nko a. Ebusia for dance luxury villa Mr. Wa weekend you your program na hoho ne ba be e bosso so hono ya de hoho de kwose no dance luxury villa afa no ma bia no etu pe ba bia hoye executive na be kwa chelia relax ya ji wani a eno ane dance luxury villa wose enka wo se wunti wo mo simple apartment kama eye wonko na wo ba anamo ye namfo abusua na mo pesa mo pie kwada ba bi ji wani a mo nyina mbenya ba bia da restaurant papa bi wo ho ne anuane ne die jai wo ma mu nuane nkrofo ma so nuane wo banya nuane papa di na restaurant ne die wo koda ho wa nkoda ho abre bia betimi akowura ho akodidi internet cafe enso wo ho gym wo ho no mom laundry wo ho chesa ne wo so so a opesa woji wani table tennis any games ahodo bebre no a e ho enunti dance luxury villa de wasi frifie na san beda fie e ho na betimi adaye adwuma bia binam se wo mo kra wo laptop ho no ma ye de be ma wo na ade aye wadwuma bo modin se odo wani be kire ho na make am e de ama wade fofoforo ne se ma wade awie wo pe ba bia e ho ye kama pa no makọ honeymoon no a eno a any dance luxury villa kuma se tanoso wo no mo e wode nchemo so 0249272007 0249272007 email nom danceluxuryvillas@gmail.com bomaden neko nam se hode wasi frifie na san beda fie afa gasto and mensoplax mixture sabere wutiem na wo yemu bom yemu sanfro bo ano hyehyom wodidi sadia ya aduane ne ntimi nyamo a gasto mixture eno na yedi siesie yefrumo how bia no ebetu ase de amount kane no na yenimasa na enso na asane twam a gasto mixture eno na yedi si anan sa wunya dre bi no ma etese de wasore na wo yem ha wo na wasa pepepe wo yem beda ho no mom ama kyese ni padua no so ade ne ho afa mensoplax mixture eso wo hono mo pa we ye manko adro emadro no wo ba abosome esom na wo fichi kura no hunu ne yema so yie wo de ne eba ya nko a ne de ekire wo bi de kura de emma kura wo bi so de ba kakra bi na twa edro no eye mensoplax mixture ahimfie hono mo yeast infections enke kai ni nyina da wo nya edro bi no no ma ebeboa pa ma ahimfie hwatenwan ache na ye rese kama na wo ma ye no so atimi adimom pe bi to ewo misty herbal kwalilank herbal cap herbal ecus pharmacy Nana Boache Repash Ventures and afa Jeff Heba Mankasim wo ho so na wutiemia ene ebomodin awura abetsam eho nyina da wobenya gasto and mesoplax mixture no papa mienu wobenya bi atom 0248778899 0248
020778899. College of Medicine and Allied Science na no wa ukwaye science related program e wo suapo bia mu opesa wo to aso wo pe ba bi aye top up anasa wo pesa wo ye upgrade na de be medical doctor no wo mo se bomodin abra nam se admission e wo ho e de mamom afenso asuafo from ya mowie senior high school na pesa moto aso enya first degree our health information management anase degree our bachelor of diagnostic imaging a college of medicine and allied science and american for ediachro admission guswa e course 2024 yeah enti bomodin asa wo be frem na wo so watimi age admission ni biem 0208 456556 0208456556 email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eba malaria menu nyina ye dronom time herbal mixture TIME was what the bread to yade no hom obi wo hono ma bosumi bia wo treat malaria na yade aye malaria ewia bere wakwa test ama doctor na se pharmacist akacho se wanya malaria dia wedro no time herbal mixture etu malaria mo asekura deku ema ni paduade no hom afa malaria sunsanso no ebi ya ho mre untumi ni di no wanu matom eno ti etu malaria na se no wanu mo beda ho mo didi na afa wo soso no watimi agina wona so ni padua mo mre ye nyina da ye the time herbal mixture ebetu ase so boyen my immune system no agina na so ebu so herbal ne pharmacy shop bia nam se time herbal de ye nim no efretitim 0244 417669 0244 417669 Grow fine, mojadro papa. Grow fine makes you grow fine. Edre o manga na mu ano ma no koko ya wonimu ya. Tete kwashi die enom de ye na vitamins etemu papa pam. Eno ti da ne da wo de ka wadro ho na da bia wodum bia. Woni padua no sro kama. Abre bia na ugina wona so no obore de ma. Esan so body padua no ban e de free infections hom. Wo bia waya de pa no. Se waya de che na abegina wona so tempa no a grow fine herbal tonic and come for ediachrom eyama wo wontumi ni die dia watrans na ne nsale ne nan ayetititi dia kwade na so na dwa wontumi na afeda bia da waye mere wakoma ji ohwinhwi wani so bere wo grow fine herbal tonic bomodin aka ni twam agina na je wode nyasa so abowura pharmacy ene herbal shop bia kwa wo se ope grow fine mojadrom 0244 596532 0244 596532 grow fine makes you grow fine ahomka heat patch aye plaster nwanwaso pa wo me de abadwaso na plaster we eya ene tu free ni paduam wono ma sheda e the special herbs and oils ginger ne cinnamon wo na wo mo de aye eno nti wosisi ya wo ya wosisi mu aye kuro wachi bre mo na ya wo ya ni paduam ya ene arthritis aye ahomka heat patch aye plaster eno ase wa wai na ba bia ya ne wo no wo de ataso wo de taso amre tie bi mu bo se heat ne wo mu no bo nkakra heat ne bo wo no an na etu ya ne nyina se e de amount afe wo ye ba na ubunsa eni dane no wano demu am eya homka heat patch wa ya se hono a wo de why plaster ni bia ne fata ho ubo se nkakra wo de se wata de egusu na ye wadwuma bia ubo se heat patch be bo e ma kire se ne ya wo nyina etuase de amam ye kanfo e de mamu am adwuma no e din pa de otena se che anase do gina ho che no wadro no anase homka heat patch ye kanfo de amam se abre bia mebi mew ne ntu ni padua mu ya no ase emfamam na mososo a mo pa bia to aton we any business and dey obi eye bi pa enam se wutu tone a ehon faso dosom ebo so pharmacy herbal shop bebre ye wo ntam wo no benya bi atom wo pa bia eto aton ya bomode na frame 0599 802297 0599 802297 ahomka hit patch wasi ebetu we ya ono ase simakura na chese tu ya na se ede amount Royal Foam Ghana gusu e ka Ghana mant ni monom bomode abowura won ma so ye ne beto mattress anase foam anam se Ghana mant ni tino won ma hwe abo no so kura 10% ede afiri sum Royal Foam de o man Ghana mu a eno no hwe no eno nti ope mattress ya to anase ope foam ato a wo de bomode abo Royal Foam wom shops BM ebo no wom se 10% ye yi e de free so e promotion e gina mu akwapem se Ghana mant no ebetwam enkyeremu bia no frame 0202 271000 0202 271000 Royal Foam was rest assured
Shano so mami say transpi natural mineral water no one obi enom obi anapomodi hia no bia no ensu papa ye no monom ye friend transpi natural mineral water eya brain so ye de ma hoho ne beduru fia pe ansa ne bebisa ne kwa so ne yi transpi kama bottle ne ye guy ensuo no wote say enka bia ne akire wei esifom o hye fridge mom wo betimi anom ba bia wo moto nsuo no ehwo ye kama papa eno nti bomodin so nso bepa bie wase enka cho say wo mo ye delivery service edema wo mo customers o man Ghana hanko na wo a emfa ho ne ba bia wo bia no abre bia wo hie nsu papa ye transpi natural mineral water no wo no beje so ede nsuo ne bia bro afi wo be ye yie wo pede ya hyeda alebo bottle ne ho a wo de hye no ye de ne foni ato nsuo no kama ade asoma ho a transpi natural mineral water ese ya afre wono mai ensu dodo bia wo hia bia wo de be bro na wanya bi ayeye anasa wo program no 0554207384 0554207384 transpi natural mineral water eya buju nso ye Kenya nipadua maunsa enka Congo ointment sabre ya heat ni wo mo no enso anu so do so pa eno tin sawansawa ni nyina da eye Congo ointment ene de hye ase etu ase empompo na fe na eba tibita so yi ebe hwete ne kama empompo ne be pai ya Congo ointment ye de taso bretie bi na dondo na pai na so ho atom eye kro na ntama propro kreative kakawurewure anasa woni padua mo bi dwane wie pe afe kura ne ampa na ho keka ne se ya maunsa enka Congo ointment afe wo ye ba wa himfie ho no wo de bomodin abe mu na tibita ho kama siesie ho fine abere bia na chese enkekaye ni nyina etu ase e de amount ye fra no Congo ointment natural adventures and e de abadwa so ebusom herbal and pharmacy shops ahodo nyina emom 0204 61 0204 6161 na ene ubesiesie dem a wonhye da mo ka bebre pa dia Alaska Star Enterprise waje dan anasa wasi hotel restaurant na upese wusiesie mu pa nioma eye fe na ye papa wonhye da mo ka pa dia ene ma ni nyina obekọ Alaska ho na wakọ akwaji bi ene penti no etwam enam se wallpapers no aba eme na odisiesie dem a obi aduru dem a no otweda ni kurukuru Alaska Star Enterprise eseme kan kire se wunti wakra ne ma papa dia free nkrofo ma so abagana ha sei edi free wallpapers edi bed sheet, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, air chemicals, waterproof chemicals, and stickers. Sa wuto ne nkronkro anase wuto aton no ebo no wo fom papa eno nti wei ekoma mu amuto aton wholesale for no momo maden fu woni nkyeremo e wa Alaska ho nam se ho de ukotu ne niam ne ton ne a wonfa so se ebotwum Alaska e wokumase adum Mrs. Anoche Plaza Eben Prudential Bank 0554 114878 0554 114878 Charistic Ventures was in Roniye Bomade sa sabe count de eye Zahara mixture any Zahara G capsules kabum never to infections no ase afe bema ye fro se 1 minute bema bomade na wonsa enka Zahara man capsules na eno so ento sanim guase na se fama hindi herbal mixture eno ene edura se koba se onipadua mu ya obi wom anase mreye bi wom a eno ane edura odi to ase pressure eteso kura edema bomade se enwe pharmacy herbal shop bia wura ho a ubebisa na wosa account de dudu to Charistic that was 024634 8334 0246348334 afei akwantuo ehun senkaye akwantuo ya obetuo na wani mommie mene connection manfo no wobeji usika na kwana bra busumi nsia wo frɛ no wase me refund wa hwe ye pene sika no eya akohim eno nti na bra bi e koso abode wuro kire wo se wobetu kwan kwa de amesro emfa sika ne fa ba bia ko Emax Global Link Limited one mon chain na wonfa wutu kwan ya wo mbre ho enada bia nim wakase wode wutu kwan abusumi nsia ntemu a abusumi nsia ntem pepepe no wutu kwan amoasomadwom wokọ akoye adwuma wokosua de wokọ akofa niema ba anasa wokọ nsrahwe abusua bi na ato nsade afre wo a bomodin so obekọ Emax Global Link Limited won makache enkrata asem nyina won beye ede amount amaya hodo te se Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico and afi Brazil we ye nurse ni anasa adwuma bi ekura wo apese wode tu kwan no eye Emax Global Link Limited enkrata ebebo mo atima ye adwuma sua de wode koye adwuma ni nyina won betoto ni nyina kama ede amount wo so a obi won krata no person ode ebe wade wo anasa
so pesa offer adoption so enya nkrata obroni krom no ne nyina da Emax Global Link Limited wonom e wo links pass anoma ne nyina wo mo etimidi hudwuma flight reservation hotel reservation oh my Ghana so wo mo cars papa bi a wo de rente enonti Emax hwehwe na kira kwan e wo Kumasi Asaf one snit office e na edi enimhwe enkran Wager White Cross one West Africa Decotals e na edi enimhwe ye free Emax e wo 0205 874034 0205 874034 sweet mommy. Yes, what the sweet no said that for I Akoma 87.9 FM. Akoma bu subjubedi no ana wutie no na we should be Facebook and I think so YouTube. Nyame ensho. My Evelyn ya chia pa Gucci mama. Ya chia mu nyina. Agria. Akwaba. Okay. Nanaire. Na dum no. Akwa. Yeah, na mommy. Yeah, nyasam gitu just say. Evangelist Akwaba. Nse bibia bako. Adom. No kwase. Ya bepo no miensa commentary wo ho. Marco. Ahe. Mesrem. Oye bema. Enyema bi wo ha on toto. Yie na onya asodwi na nyesa obebre se de nyoma esi kiko 87.9 ebe yehu oh ansha da pro no akoye de yenye me ya jeli no enu na ma manfo de de mu no because se de obayi nyoma ya wo ye nyina ebe mada pro ye be jeli no enti se ahini mu a onfa ne call no ne phone no wadum no a onso mejidi se wate yenka boroso onso na niema bi wo ho a onchechim kakra nkyere ye na afutuo bi wo ho a ye de ama ababa awe because ono ankasa ohia futuo ababa awe ohia futuo enti ahe ohia futuo pa enti ahe yesre wo a ma asemi ntwapen na ababoa wo ankasa ye twapen a ababoa wo ankasa na wo so wasoma ye de adwo mo akwa futuo a me de ma obayi nyina ne se bema no onye wo a ka wo free sire mu ba ye ka wanfo ametena de mo ho waje wo dan ni mu edan no ne nati mu wo maami bi ti ho kra na maame no onte wo dan ni mu bi bema no ne da so de ye bema adwene no se de bema ne bema anso de no eye ntiri obi ye wo ye no e na bema no kote na agina so no de abediwu na ye kai hey ade bechi hey ko bema ne bema no ajo ti no so ye aduro oye aduro do betumi aka ton oye aduro so yin ya so person wo di wo ha wo nyina no Enni. wo nyina wo ha no nti obi so woni wo benya nka de bia na ka bema e beba because first no onyim na say no ye no class of onyim to onyanka obegugu so ni ade na woni because say ekwan o de ne fa so no oba no oni na ko pa achew ene obedi ye nti obedi ye no soso nka bomodin ya ne fa akrokro na ade betu obaba hey ade betu obaba hey wo ma nempra ne obese ni ti mo ma jealousy no ode na okuna ene ade betu na okuna na obi kra ye wo sa wo ye oba kra na wo ne be ma to na ade betu wo mpranie wo be ho ase ai mempra no nasa the obeso ye bi aye oba kro obeka sa asema na tata na tata Adu ani to oh ata oh iti die wo ye na eyentini ana fa be ma adwene mu a na oba so kra no eyentini na abegina ase ho na mu mienu mu de ahia na wo ye be ma se be de na so because unsa wo dan no okohan yo it is one maame ni wo bibia en ko be mu go straight to wo dan ni mu ko no metina ne dan ni mu e wo fie ko wo metina be men enu bi wo ana wo so mpesa wo ne betina wo ko ye na wo ka se wo nyemo no afi busumi mienu afi ni busumi mienu be ma ontumi e ma akoma ne betumi aye saade no ebi ntumi enti se wo bakra na se bibi kra ko abati bibi sa fa krokro aje akrokro eje wa de ma wo ba be ye no ena be ma be ma na ni aye de aka wo ho na de be chi yi ena wo be bi na te ha unse boy ne bo wo boy no ye ti boy ne bo wo no be ma ne wo ho ade wo ho wa nkasa
e dia de na wo ye e bi nsi da se boy na yere to wona na yere to ho no obi abebo no onye bibi si ya wo bibi si inti na ahia de anso so inti mesro ameria esie e o se e fa se ladi mesro se sami o ma bi ho jai krachen fun no ato ho na be ma no wonye mu no kra no ka kira o se nani age oni ba ye de e wo ho ena ohu ayira ohu abrewa na me ba no onso ni mu na wa pia na to we nyina ye de asemo we nyina ye de ba nioma ena de ba ko oya ehu no ene se asem bia no wadru ba ma na adwuma mu wonni ba matse na wonni ni nya asem a na adwuma nka ho wonni wo ba matse na wonni ni nya asem a na adwuma mu enko ho na adwuma nka ho na wo yem yeyi na di asem aba wo ba mo ko kom na beda wo de kom na beba ene ka kire ya no madru na adwuma ene o ne menna ene madru adwuma ene wo kasa no ene madru adwuma ene o ye dai ene madru adwuma ene bibia madru adwuma adai adwuma mu na kopa wo ba ne da wo adwuma na kopa ba ma ne de ma wo wo ba gu na adwuma enti sa asesa no se wansesa na ahe ye de ne sa no kro ba ne aba se wansesa na ye de ne sa ahe ni turu ma ne ko wura ne yam obenne no ape aye de aba enti ma ko me da evangelist ma na to force mfansha ukura nyono ukunu mpewa fansha ukura ye ofie yi ye odwuma yi ye homework yi ma me se ya na ode kosade a ebe ha adwene ahin kura nya adwen bi so obekọ akoye ne ho ade onye fisi ye kukuru mponi ni ye besoa mama emema se de yesitie no se ema mu de nyame adom mo akomani mo hu se de emema sitie nti mu hu de ebubu bar kura na mundim the way a maneuver na mo se de be ya mbotimi aseli through but emema osuba mu ye ho ahun wonya ade no ba wotimi pretend se woye na no na wode hama na obekọ akoye obaye obi a media meye be menti na me obekọ akoye amu sa fede ma ye dia wo peye ana tu mama say mi kunu wa mpana mi yiri wo boy ni amar kwa de muntimi nyesa mi kunu wa mpana aye normal o oba wunu sa no a tini wa dwene se wo pesa wo tena ware ase che wo tena mpana twe mu che mi kunu wa mpana ena oni ge we kasa dodo ena oni ge we cha aye de okoko wo no no wo dem empra ko ni baba wo dem no onfa ne ma ede amko han yi ayo mi na mudam empa do bi abeda so bi edi wo kwa manu kusa no onko madafu bi wo kwa sa na yiri kura koto kondo mama no jina fako tibi busa na wa fa kondo wo kwa sa na wo de takra eko takra sheni wallet no de ko so di nu manu to no yi sa no mu maniska ene dadem Mrs. Nso Soria share kama shini ponso nanya na bia na mani wie wonde ekoro mama da bia me kara me se waduro ye ntwaso waduro ntwaso ma me ti azo se wo de toto pako na be tia eti wo ya amane nko se de wo de tu na wo fie goalkeeper da pole mu a won jesi ball no nko midfield won kwache ball no ball ni kokokokokoko e ba goalkeeper no ma ne che no no watching we are be free Nsem just one no bo enti me sra wa sister efie no tim se wo be ware a yesi nsuo no be no ma ye nhwe nchenche hayi nim se we sra munyi eno aba be fa wo onu ko wantumi ama wani mo wantumi ama odisi obi so wo fere wo mpo so no odisi wo bi so enu ti me sra wa sister bra form se mi ba ko na sa hye mi ba ko hye mu de bia ntokwa na fabro to de enu osuo won fabro to de mo ya ne sa na esu na mudi jani won su bi nim de mudi be jani won ya ba se mo makola ne fa sumdie mra mo makola ne fa sumdie mra na mo di mo no nkola ne to mba bi o
one from Sabbath for the bra. Dear Basramo, Munya nine, so Miss Oduni. Only Yabesa or so Asafo. Aye, Yabayana only Ishmael of Yabako. Happy birthday, Nkoma Mebapenny. Britney upon or UK. Mrs. Bapenny, no. Nyame Oshano, Onye Nekesi, Britney. I will hear Nachia, oh, yeah, not to say. And what put to Yammy? I Britney, Nyame, Auntie loves you so much. Mama, obey a jealous you. Ne homete obey man who. What's your mama say? Me. What I say? Me, I say, or Dom Rush row. Say, dear you, because me when I say, Obi Unyanquache, Bearman across or no, ba, mammy penny, ya said you walking. Unyanquache is on any that them. What's I feel, or they will want a horse in a tower, who's a tower, Bonima, Opi. And also, can be money, dear no. A basis to some passing is and a way now, or yano. I am pass on any chimpana. Meanwhile, unya be a crown fancy, baby. Mamma or 250 CDC, they be or the ba. Debbie, I was sick, I was all did, or the bad and nam crack count said, Janipon on famba, and nam that say, a Janet Castle Cacra. And today, baby, I'm not a bear, may, Diana say, Bearman and Abby or no so on him. And he says, as I need sending moon, you know, what I didn't say, Nan Casa. Mamma, a be or honor more money, say, man, which I no dorsal, and China Hornet dorsal. Abby, I no Benyan and Anka. Bearman and Yama no Yaman first. Yemessian is all one exactly. You say, or maybe or no, Mamma, yet, sir, Bearman of Fumana, Bearman upon a no, no, the Yano, Uncle, that's so yes, I say, who Yajumo, dance with baby. Bearman on the Coba, no one could Mamma, what I said, but maybe the answer was about we baffle. I also a baffle. Bear my yan high. Once an hour casse, Semina Sika, General Bond, or so no DPA, and you saw the Pia as a woman, Diana way, and find the netchy. What a crowd bet me and I grab no as I didn't read them, not there was some Mokamakan or them. Nasa Bontin out the Pia to one idea. Mammy make us as a brew, and when boys. Mama, we for an idea. So won't I dear no, I saw the dem, and just so when I saw Saturday Quabe before Frono, a hand on Nehawano. It's a mess as I him, CSB. It's a cohonoma, the Ombra Nadia was or Yama obey a man and what Tony Biano. On your now, 50 million. And a dear, Mamma, and a dear, and a dear. 15,000 there. Or dear. And so I'll say. A cannot boy. No, Mamma, I know dear, there be. Say, Crabbin as I want to soak a crown of 15,000. There load the money. So the chap woman. It won't buy in Kawin limits. Very good. Million is actually down. 150 million. Oh, here 50 million. 15,000. 15,000. Oh, yeah, Mama. I create so when we saw Becky says, stay away because it's not on Tiny Acumancy. As I use it, also about 15,000. I tell you, they'll fair moon. And you know that's up a word. Pen. No, who said don't sing cano. Pen or pen. Simon Nina cano. No me and Sa Abo commentary or Hinty. And sports team no betu ye no me nsenti ye fa se man nine aka no enfa calls na fe ye mpeja ye mu 0322498035 0322498035 and 0243114497 0243114497 within the baby afefri from commissioner because of the commu I but yes, we can Makama. Above all, as a area train, a crowd, but the new support to my because I am a condition or no, because you less more than you can. If you know that, and more comfort a decision among because we only decided on you know, there's no comparison on the on a normal ma dream, you see, and a bit in a time to see. But only when you say, but when you be so, it's a problem. Give me the sister here. I'm even not from Monster because what I not try. I'll be a cocoa video. I'm going to say, yeah. I forgot I'm a child. You need to the whole boss in the
Did I not make a back? Don't have you find this. Yada se papa Penyamisha. We didn't baby afraid. No, Mamma, Papa, Major Papa. I should get down, opposing the purpose. Association get down, and the Papa, you and Papa, and the Calata to say, Abraham. Don't share the Tamas of the nation that I know to see, and the Tamasha, and also to see. I might do. Most of the time, I found a day, no American, this is because you actually are here to find you. I didn't tell you about it. I think I'm not the name of my country. Her, that I do know what my brother. That's why you are telling. What's the real cost of him this month? So bad, my brother, Mona. Everything from anybody. I'm a man who a man of fire. I'm feeling now. I get. Now you want a man who man. You need you there, there, down. But I'm not to say that I'm finding you manage because it's baby, I know to be talking, and you never know. You don't say, on one of them, and was after you said, reckon you usually, so the matter of them, but a dear. You say, one car, I don't know how to about it. That's it. We didn't baby afraid. Of course, my father says, I'm pomming. Ah, that's my pomming. I'm pomming. That's my pomming. You're doing so. Now, about a man of I know. The man for the now. Eh? What's all over the blow? You go for your blow. Eh? And I tell you, you're not going to be my father. Eh? When I look at the cry, what is it? I don't tell you to do my father. You go for the radio. Huh? Because of the time, I'm not sure telling you outside. I bought you now. No good now. I mean, in Shamon, so we didn't baby afraid. No, of course. Yes. Solomon, the Solomon, inquiry. I know you're a friend. When my work was so about to look at her. Oh, no, of course. Now, then, we have to make a idea. If you are too sure. A beautiful promotion, Solomon. What do you do? I have to send not the promoter. Now, I'm going to go about 2 million about Akoma FM. You see, I'm about a minute. The course of the minister of Germany, and after the commission, I know. Only so because I'm going to be another. I said, no, I'm going to go media. And what you're going to do, because I'm would duck. Every channel, no one was on the blood. All the law about it now, all the summer. I don't know if I'm going to know you're bringing them. I'm a young guy, and to know I know you don't really see it. You don't come out and you're a guy. It's not just without it. You don't want you. Oh, but the other may I say, we didn't baby afraid. Now, go to see on me. Bessie, Never told me to the news or Dominic Peggy. Or ban of the and the post. And you're my way in garden. Ah, one night, one time was one a pen was for you. So, made us a papa or Bessie and I yet say on cano and make us a little or Jam Studio more than my father. You, we didn't baby afraid. Hello, we didn't baby afraid. Hello. 87.9 Kumasi. Hello, we didn't baby afraid. Hello, Auntie, good evening. Okay, Yanko. I was going to say, I'm not the man with Pastor Muhammad, I make a say. No, but only. Yo, Auntie, if actually first case I'm making, but I'm so when you're at Fort South. Because 5 minutes again, 50 million man you, and then you say, Obi you will be can't say. You tell me about Kosa, the Namquasa, Kamasaka, whom you. If you like more bank, as you do so, Nansaka, our Heliba. It's not a be or 40 year old, sir. Get them say be over jealous, from a woman. Not a spend us one thing, it's a day, the house here, more yet. So, it makes us say, Women Kalkoman is a very good man. That's how I do full of the gay lesson to be fear before. If you also say you wish not, if you come. Even call you come Kabuka, about Kaula, break, one hour break out of Hibema. Let me 56 days at Namakama. You put in Paponisa. It's one year.
Medase Mohammed Wanwasi ahanso de this little ebiso apene Samia Champon Pepe Mohammed omode agudie Nsem ena to aso. This is our own, let's cherish our own.